Hoshiyali metong bramna punong putaram nok chobolo ine nei kokno na kurumjari ngasi notice window na khana nei na widong ta pugat chari bang ngasi topic wisdom behind Rajya Shaba seat for a Sharda hariba topic asini koigi lakadori ba jun gi tang taraga nipanda pangthok kadori ba upper house Rajya Shaba gi election asida koigi speculation miyamna speculation taunaba matamda almost koigi first priority se khoi gi hanagi former chief minister Oja Nungthombam Birenda miyamna hairiba Rajya Shaba gi members gi representatives si khoi gi Oja Biren chatkadra haidana miyamna speculation taunarami adumakpu however hairiba khoi gi BJP na majority oina adumak leibanina number game da leibanina hairiba Rajya Shaba gi upper house ki हारिबा खुगी मेंबर सी बीजेपी की मरक्तगी दी चटकनी हाइबसी मियामना दुमक खंगदना लेरबनी अदुबु हौजिक खुगी महाराजा लेशेंबा सनाजाउबगी टेनियर सी लाकादोरिबा खुगी जुन की तांग कुनगा माथोइदा लोइगदोरिबनी अदुमकपु हाइरिबा सिगी चैरक असिदा खुगी तोंगान तोंगानबा मियोइ मरीनी खुइना पानरंबसी खुगी ओजा बिरेन अदुगे हौजिक खुगी ओजा खुगी प्रेसिडेंट BJP की प्रेसिडेंट ए सरदा अदुगा RSS की दगी अम्मा अदुगा खुगी महाराजा सनाजाउबा हाइबा मखोई मियोइ मरी सी मियामना स्पेकुलेशन दा थारगान दा लेरंबनी अदुमकपु खोइना फंगजबगी पावगी मतुंग इना खुगी BJP की स्टेट प्रेसिडेंट ओइरिबा अधिकारी मयूम खुगी ओजा सरदा दा खुगी BJP की खुगी हाइबा राज्य सभा के अपर हाउस की नॉमिनेशन से ओजा सरदा दा खुगी हारिबा कनोसी नॉमिनेशन से तौरे राज्य सभा दा पुन्ना सीट चनीगा यांखई सी लेबसिदा अखोई सीट कुंथ्रागा निपान अमदी स्टेट तोंगान तोंगान बा स्टेट चनीगा कुंथ्रागा निपान दगिनी दुगा सीट तरागा निथोयबना यूनियन टेरिटरी दगिनी अदुना पुन्ना सीट चनीगा यांखई लेबनी दुगा मणिपुर की ओइना सुपनतगी लोन 1 सीट खक्तनी लेबसे अदुबु लेरिबा अखोगी हाना मियामना अखोइना स्पेकुलेशन तौरंबदसु अखोगी अदुमक हाइबा अखोगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की माइकैदगी अदुमक हाइबा अखोगी हाई कमाना सुंगसोय सोइदना हाइबा मियामना स्पेकुलेशन तौरिबसी मयामसिगी मरक्तगी हाई कमान की अनिंगबा अपामबदु अदुबंग तौरकदरा हाइबगी थाजबा लेरंबदु हौजिकती अखोई अधिकारी मयूम सरदा देवीदा हाइबा नॉमिनेशन सी फंखरे अदुमकपु हौजिक सी अखोइना येंगबा यारिबसी कोई स्टेट की प्रेसिडेंट की थौ पुबिरिबी अखोई अधिकारी मयूम सरदाना मणिपुर की इंटरेस्ट मणिपुर की कोर इशूदा महाकी लेजरीबा नॉलेज महाकी लेजरीबा एक्सपीरियंस अमदी अदुदा नतना अचुम्बा जजमेंट पीबा खक्ता नतना सेंसिबल ओइबा डिसीजन अमा लौरगा मई चाकलिबा असिगुमलबा खोगी मणिपुर स्टेट असिगी जब चाबा अखोगी स्टेट की इंटरेस्ट थबक तौरकदरा हाइबा वहांसिनी हाइबा खोगी पुगचरिबा टॉपिक असि अखोई तोंगान तोंगान बा पैनलिस्ट अहुमना सरुक याबिगनी अहानबा मक्तदा पैनलिस्ट अहुम सकमिंगा कोनना ताकचबगी तांजा तो तुम अमुक्तंग यांग फमदा थमजगे अहानबदा खोगी ओजा किरण येंद्रेंबम सोशल एक्टिविस्ट ओजा किरण बुतराम नोकचरी अनीसुबदा खोगी ओजा PH नंदो लुवांग सोशल एक्टिविस्ट थागचरी ओजा बुसु तराम नोकचरी अहुम सुबदा ओजा सांग कसार सोशल एक्टिविस्ट ओजा सांग कसार सी अखोई दुमक मखाताना दुमक कंटिन्यू तौजरके हौजे हौजिकी ओइनेदी ओजा सांग कसार से स्टूडियो दा यौरक्त्री मसिगी दमक्ता मियामना ngakpigani ngasigi pukachari ba topic wisdom behind Rajya Shaba seat for a Sharda hariba topic asiga mari leinaba ihan han ba wahangsi ai khogi ओजा नंदो दा लाक्चगे ओजा नंदो खुगी मियामना स्पेकुलेशन तौनरंबा सी हानबा तो प्रायोरिटी दा खुगी हानगे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर खुगी ओजा नुंगथोंबम बिरेन सी महागजी चटकदरा हाइदना खोइना फंगबगी पावगी मतुंगिना इंडियन एक्सप्रेस दा फावबा महाकी फोटो थोक्तना महाक्सी अपर हाउस की राज्य सभा की मेंबर ओइबे याना लई अदुदा नतना यूनियन होम
minister amasu paibe yana lei haibagi report se khoi phangjakrabani adumak pu hoje khoi yengba yari basi khoi gi hoje ki state ki khoi gi president gi pham paibiri ba khoi gi adhikari meyum sarda si mahak si politician ama khaktan oiba khaktan tan mahak se oja amasu birami duga hana 2014 dagina 2016 si bawda khoi gi BJP gi vice president gi pham su pubirami aduga hojik na state ki president gi pham pubirabine adumak pu hojik laksaningi di ojanando dai hakna laksaningi se oja mahak si nominate tawre tawriba nomination sigi matung ina mahakna Rajya Shaba da chatlaba matung da manipur gi interest da manipur gi core issue sida thabak tawrakani haibagi thajaba leibra aduga aduda natana hairiba khigi oja biren si expect tawnaramba oja biren tawdana akhigi oja sadat kamaina haidi tawraibano aduga why not akhigi maharaja kamaina tawraktrino habisigi matang da khigi always BJP gi oinadi miyamna khangbada akhigi state da akhigi double engine oijaraga su BJP da akhigi state se da BJP na palaga su always decision making di high command na decision making lowe habisi miyamna khangna da na leiraba wapamni sigi matang da ojanando gi oiba point of view si kari kamain thambe ja hojiki Rajya Shaba da akhigi mihut ama satna bagi damakta akhigi BJP na akhoi manipuri state unit ki BJP ki president wi biribi Sharda si nominate tobire si BJP party manungi ni ko aduga hojik adu manipur gi leiriba MLA jingi position sida haidi akhoi BJP gi masing adima gi chaminariba NDA gi alliance ki masing chi wona di mana akhoi gi soidana Rajya Shaba gi MP ji chatpa gi phibam leireba ada khoina yengdui si Rajya Shaba se mayamna khen haibire upper house ne na se Lok Sabha na lower house ne plus akhoi gi council of state na Rajya Shaba si maming ahumni Rajya Shaba ne upper house ne council of state ne ahum jigi ne ba council of state sai state mayam gi apun basida masida tawdoi ni ko upper house su maming kauri ne ba adanga sai gi akhoi gi iche Sharda si BJP gi president wi si BJP party manung gi matik ja drama si akhoi keno to bibini phaja ba vice president gi post kui ne pai bi di ne ba ada mana khoji hangbiri ba wahang sida mana Rajya Shaba sakragadi manipur gi leiriba problem kaya amne interest hab toro kadagi haibisine ba masi akoina yam torokani hairu busu nungai gi ngan mali ko adagi toroi haibisu eta mi chat pa horpa dangai ba taw thaba horpa dangai mi bi thu busu pamde ba adu ba akoina yam samna mayam na ne mi na ba yari se akoi BJP state unit ki leingi matam chida manipur thugaina pamba akhoi kuki jogi MLA jingsina manipur hanjan thugaina bkhona matamda party gi president ama oina tobangam bajing du kadai phok togi gi habese masi sina dum khare makhai di pakhum oine ba adu mi si awon bala pe lakba hadi tungda pyam ne hena tor pasu ai ko mamang manglet ki thaba khar duna mi gi lemau ri punsi gi sakdam loina machu sangba yek pasu yar wa ba kona nena pasu yar wa ba simaina tina sima thamjage si point duma number 2 da Rajya Shaba gi MP gi mayam thane tongramba maru oina akhoi gi social media da di akhoi gi khabar sing da haitare mapalam gi yawna ko akhoi gi electronic amadi print media da haine kheba akhoi gi XCM honorable XCM ji birin gi maming yam panai dana sida akhoi na masida mu nei na ba yari se Rajya Shaba si da thaba se Rajya Shaba da akhoi mi hu thaba haiba siga Bharat ki president of India thaba ani se makhal ani da taunai ba politically mayam taunai se amana honorary post oina ikai khumna ba kram maina ikai khumna ba da vote le padadi ma se mogi Lok Sabha da ni khangde Rajya Shaba Vidhan Sabha da ni khangde ko state se bi ka ba war ga da ba aduga party gi state leiba party gi wajara ba mi ko adum ba da party gi meyam na khanaraga masi akhoi gi Rajya Shaba da honorary wani kai khumna vote point thabi ba ma ani subada akhoi na haib da di phajada loan di phajade na moyam haina ba ko si political exile na ma leba akhoi politically exile to ba ne akhoi party manung da yorga masi yor di jaga dawle re masi na ei gi kano chida position da ei gi pham da masi na yakai thingai ba natraga man haktana re kano tro payai akhoi gi ayat apan birak payai khalaga masi ason thadok khage ga na khanaraga amana namdana troga akhoi Rajya Shaba chapiu ga Rajya Shaba chalunga thadok khiba ma alaine ba ada mayam na ngasai hainari si akhoi gi hana gi si minister da mapana chana go hainai kana ma kharana ma si Rajya Shaba chakraga
स्वाइद लेहोब कांबुना को मोइद येटपी दे कने खनबा कांबु जिंदुना मदुगी खर कोकना भाइतारे अवाबा पोलम खर कोकना बगी अदुमगी थादोना बा प्लान तो बोय रंगने खल्लेबा अदु मरमदि केनो दा मादी असेंबली दा बोलेपगा अदुम काबा याबगी चांग दा मयाम लेनरी ने पानरी नि को जि मयाम पाना बचे को अदुदुना अदुंदा माइना पॉलिटिकली अखोई एग्जाइल तो बना मको फजबी लोंददी हारगा राय सभा दा मयाम चपी नबगदी हारगा को अदुगा माइ थादो खरगदी सोंदा कनागुम खरना हेना मखा दाबा पावर पाइन होनबदा तौनबा अदुगी गेम प्लान अमा ओरमबसु यायबा अदुगा हुजिक सरदादा मोइना थाबिरिसी मोइ ऑनररी पोस्ट होइना इकाई खुमना बोलगा पार्टी की वाजर ए नुपी होइरे अदुदना समाइ तौबने हाइबगी वरंगने खले अदुगा लाइबसिना पार्टी मनुंगी नि मिगी पार्टी मनुंगी लोंना बवारेप तुदा अखोइना हाइबु यादि मरमदि अखोइगी थौनते मदुदी एरिया दु तौबदु मणिपुर की क्वेश्चन ददी खरा हेना मणिपुर की फिट ओइबा राय सभा सिसु मरु ओइरामनि हुजिदि यामना को हाइदि मी चानी के यांखै चानी कुंथ्राइ पार्लियामेंट इलेक्टेड नेबा अदुगा ट्राइन थोइसिदि अखोइगी लिटरेचर दे याम फावबगुंबा साइंस की लमदा याम फावबगुंबा आर्ट की लमदा याम फावबगुंबा सोशल साइंस की मदुगी लमदा याम फावबा मिदि खलगा नॉमिनेटेड ओइना मय ट्राइन थोइदि खनबनेबा अदु हुजिगिदि मादि इलेक्टेड ओइना चतुरिने खोइसिदि को हाइदि मणिपुर मयाम दे खनरगा कक लाव अमा थाव हाइबने याम जबने चते को खोइदि हाइदि यूपी गुंबा मध्य प्रदेश राजस्थान को खर चाव स्टेट ददि खर हम सोइजु फुगत याबा खर फुगलगा तौदैनेबा अदुना सिगी फिवम जिदनी अखोइना हुजिक येंगमदम द कराइबो माना मतिंग फुतोक्तोइनो हाइबदुदि तौदिमने अखोइना याम हेना नैनबसु लानी हुल्लंगांबसु लानी याम थागलुबसु अखोइ फजदब लैनेबा अदु खरदि अखोइ मयामगी मांगलम चता बीजेपी की प्रेसिडेंट कुइना वोइदिङैदा मणिपुर थुगाइबा पांबा कांबुजिंगना फोंगना मोइगी पार्टी दु जना पथागु वामदसु वारेप क्या लोबा प्रेस स्टेटमेंट क्या तोबा फोंगना वा क्या गांगबददि याम कनदि खुद थागिदबनी अदु करिगिनोदि खंगद्रेको अदुदुना माना क्या मणिपुर की इंटरेस्ट क्या तौक्तोन हाइबसिमा हंगबा याबा वाहंगदुन अखोइ सुम एंकर हंगबिबा माना अखोइ सुम मियामदा हंगगा थमजरमगे अदुगा किनोदी लोक सभा ददी मणिपुर की अखोई बीजेपी की रांति तो वीब कांबुजिंग मोइ नेने लोक सभा दनी कांग्रेस की मचिन गनबा नीमदि लेग्रबनेबा मणिपुर की इनर की मदे आउटर की नि तौदना खरदि मोइ लोक सभा दो ओपोजिशन की बेंच गा फंबनिना मोइ की खरदि तौरानि मोइ खर गांफम थोबा गांगानी आदि याम हैरगसु रूलिंग की बेंच फंबसिदि गांबा खरदि वाट दोइनेबा अदुदना मा रूलिंग की कांबु दसु ओइदोइनि को आदि मसागी खर गांगन जदगबा खर गांबगा यामना हैनजदब मी ओरगदि अमुक्सी ngасai मीना पॉलिटिकली हुनरप मतमददि अखोई कांग्रेस की नि देश खर opposition ni ngang pasu yain khale ba ko adugi matang su ko na adu kai la ka de su mayam dum puni yemina bam changi aduna hojik si maonda bjp gi oina president da akoi gi rai sabha gi pi gi base masi yam thoidona ngani ngai wede aduga hoi aduga xcm dadi pi ga soi log do mandi mana sigi pochi rai sabha chapi hai kan da ne ma ka chu chaning do mandi chapi ya do mandi ba maram di state politics ta state ta tawning ga do thabak mayam dei ri ba tawge khanba mayam do ngam da baduna amani na mi gi asa ai dadi state manung da mana pangthok chagi तौरम थौरांग मैम लेजरीदना मखाताना पांथोगी खलगदी राय सभा चटबदुदी खितंग थापनगिदुइनेबा थबकसे आदा मतम अखोई याम थबक याम तुइन तुइन लेबने तेन राय सभा दे अदुदुना आई मसिदा मांगोंददी मयामनदी मा माइथी हौरे गाना खनबिरम याय खलिको आइदि मा चनिंगम दौ मानदे वखन आई सुम खनजबनिको मोइना सिगु पोस्टदी राय सभा दे चनिंग दौ मानदेबा अदुगा तोप खरामदी याम चनिंग बंग छाइगी पार्टी की वाजर अबा कई तो कांबुमदी मोइद खनबीदबगी खोटबगी अदुना कई लेगे अदुना तोंगान बफम बोइरेको अदुगा हुजिगी मयामना हाइनाबदा एक सेम की हाना ममिंग याना बारियन विथोगा यामना प्रोमिनेंट ओइना नेनेरुरगा मा चलहौदे मा खनथौरे मा से माइथीरेगा हाइबदुदी आइदि अदाइददी माइथीबदि मानदे मा चनिंगम दौ मानदे असोन मोइ पाव फाउनरमनी मोइगी लीडर सिंग कना कना लाबा कदोबा हाइबगी पोचदको पाव फाउनरमनी अदुना सिदा मोइ मरीगी ममिंग पनरगा हुजिगी किनोना अखोइगी इचे सरदाना साइखिबदो मा मोइ पार्टी की वइना मोइगी डिसीजन लौजबनिना अखोइना लाली सुमिदी पार्टी की वइबो वाखम ददि अखोइ हाइजरो अदुगा मणिपुर की क्वेश्चन जिदि अखोइ मतम खर येमिनगिसि हाना ममांग दा हाइजगिदो हेक्ता मीबो अखोइना लाना हुरालुबसु फते अदुगा याम थागलुबसु खतंग दिंगन मली हाइबो वाखम जाय हान बरांग हाइ थमजगे ओके थैंक यू वेरी मच तागचे अखोइगी ओजा नंदोना हाइबी बगुमना हाइबदी अखोइगी हानागे फॉर्मर एक्ससीएम ओजा बिरेन सी यामना हाईली यामना स्पेकुलेशन तौरगा लेनरंबदोजा नंदोना हाइबीबगुमना नॉमिनेशन तौरसु तौरा फावबा अखोइगी ओजा बिरेन लौगदबा मानदे हाइबसिमक हाइबदी मसीसु नाकलमरोमदा महाग नॉमिनेटेड नॉमिनेट तौरक्तबसी ओजा बिरेन गिदी नाकलमरोमदा प्लस पॉइंट ने सुदुम हाइबा याब्राना खले नत्रगदी ओजा बिरेन की पॉलिटिकल करियर सी
loigada haibagi speculation zu ojanando miyamna dumak tawni haibdi haibadugi tawruba matamda mahakse amuk somda sumu resign tawramdoini ada cabinet minister post ama chap chaba mamuk phangdragasu kari haini BJP gi sumai thiningai oiba aduga nakalamromda magi political career se loinaba silakpa kanagumba miyoi khujok amasu yauram bayai habagi chingna base duma miyamna speculation tawe nakalamromda Oja Biren gi oinadi handaki Rajya Shaba gi nomination tawraktabasi Oja Biren gi oinadi achauba maithiba ni haibadi haibada masi kidang haiban ba thokadra na khali masi nakalamromda yengadi Oja Biren gi oinadi mai pakpani haibasi dumak haiba yabra na khali. Thank you very much thagachari ai makha chathajaboina ai Oja Kiran da lakchake Oja Kiran nakalamromda yengrakanda khoigi state presidency akhoi je adhikari mem Sardana ahan bani nupida nakalamarom da yenguraga akhoi women empowerment gi nakalamarom da yengurakanda adumak thagat ningai ni notice window gi maikai da gi su haidi BJP political party adu da yeng debi da SNP mo oina sumaina sigumba phidam ningai oiba sigumba kaino amada changsilak ba haibasi maksu a big congratulations from the notice window and from my side itself sisu dumak koi achawa mai pakpa mani na thamjaningi adubu Oja Kiran da ina lakchani si Oja Kiran bhagsi hana oja amasu obirame na hai adumakpu akoina yengba yari si ngasai Oja Nando na su panbiba hairiba BJP maraktagi yauriba kuki jogi MLA singna tauroidaba constitution da yauriba si kaina chaliba sigi chaliba sigi against chaliba sing sigi khoigi state president amoina lawham thokpa disciplinary action di Oja Kiran lawgide adubu lawroidaba maphamdadi adumak Suresh Kumar gida lawgiba khoi thengnagi ko adumak ming oina panbada kaidabra na khali adubu sigi disciplinary action sima kuki jo MLA singda lawgadaba jaga da lawgide lawroidaba maphamda lawgi aduga amuk yengba yari si how far mahaksi amaromda eligible oi haidana mahakse nominate tawrine adubu magi political activity si akoina nainabam thokpra na khali social activity nainabam thokpra na khali aduda naktana mahaki academic career si akoina nainabam thokpra na khali si mayam si akoina round up tawraga yengba matamda habadi ngasai gi akoigi BJP gi oinadi Oja Kiran miyamna dum khangi high command haise akoina swaida kainoma speculation tawraga su decision making di high command na dumak lawrakpanina adubu hojikse miyamgi expectation duni hairiba hojik phawbada khoigi iche Sardana BJP gi state president ama oina leirakpasida mahaki political activity social activity amadi mahaki education academic career singsi yengurakanda khoigi state ki interest ta as a political BJP gi karya katas ama oina natana Oja Kiran gidi kari expectation di kari kamai lai pangdam tambi ko di tacheng haraga di political parties sing institutions sing lai sing politicians sing dagi Manipur gi ona di expectation tawji thoina kasu laite kaino da ngasi phawru phangju phangdre since Manipur merged in Indian Union in 1949 adu gi ngasi makha tarak pot ta haytare Indian independence ta koi ngai gi merge tawsala kanda Manipur ji hana princely state on independent state on lerma matung dagi ngasi waw so called elected then 1972 the state phang matung da karakraba sing mamang karamba sing na koi Manipur gi sab saba koi constitution da madugi insert tawsan bagi pot yaba mayam ama haytare madu kasu tawdan dum lae na khalli then chanaraga leba pot sum chanaba ngam dan lae aro Rajya Shaba di ama chaw fida amane seng na haraga di masigi pot se koi amarom da Manipur state tagi Manipur state ki BJP president is Sharda khalak pase masi amrom de yam phai ba Rajya Shaba gi di koi state na trust dum hap ki bi Manipur gi oina ko masi yamna sathi ba pot amane koi gi kaino hai kan da makoi di taseng no gi koi parliament gi taseng yamna powerful parliamentary committee hai ba pot se Rajya Shaba gi kutalai ba pot ne ba hai bi nga sagi my standing committee select committee kain lai ba nga sagi yamna kaino hai tare ma gi bill lai ba mayam si scrutinize taw ya ba then budget sing ade audit report sing details oina phak pa ya ba pot se Rajya Shaba lai ba kangu sing ne aruga even makoi si koi
law making da aduga constitutional amendment da Rajya Shaba da laiba kangu singna tawgadawni atopa magi upper house lower house ngasai keno bazana ikoi marup na don thambigi pot mayam do yawre ko adu any sense to the constitution need Rajya Shaba approval to na yawri ne magi keno manung da Rajya Shaba ki power se kyam powerful hoigeda then every keno Rajya Shaba must pass all bills before they become a law except money bill natna law khudimaki madu law na sana jingai matam da bill khudimaki magi keno khudimak se loino pass to zo je Rajya Shaba to kodoi na tade atop to ya de lower house to sto ya de ko aduna madugi pot mayam du leire aduga amuksu aikoi gi state ki huji laiba issue se masigi pot ta anoba magi keno da bill sing own bill introduce to ya ba ma sakado mi se adubu aikoi na huji non financial matter da ni koi na hajeri se aro madugi poto which are private member bill su koi aduna sigi pot da ngasai gi koi gi sada ji BJP gi da even national level da bok da tajagi da ma ton mayam pura me BJP ko ko inta na magi knowledge mayam experience mayam adugo deep understanding to make sound adugo sensible judgment and good decision so ina pirakani haiba pot da ngasi piba pot neba nga sai rom do na haigi ne hujuk adubu yam luri base manipur ko sik lai issue si matang da haib tare BJP ko indi wabira ba manung da chu wadan laiba aduga conflict marak si su ngasai crisis marak si yam headache mayam ama ju lairam gani adubu akhoi gi oiba lokotpum thokpa thabak mayam ama as president of the party hai tare madu thoina to ugi de haibasim di yam lalor do wafam mo oi yam luri base ngarang khoina viral orei ba social media da then BJP gi leaders sing pe sing the congratulation tawna iba mas maina moi kano gi trama thoji gi mungda ma manipur da ma khalle hari ba pot che akhoi gi issue of notification se akhoi gi Rajya Shaba gi 1 June oi gi aruga last date of nomination se 8 June ne ba ko ngasi manga loire ba ko taruk tre ni pan nomi humni da ngai re ba adu nomi humni da ngai ba matam sida ma gi nomination se ngasi file tawribra tawgodribra haji ji ko khangde ba mang yaure hai ba tar ga su aduna magi last date of magi withdrawal to 11 ni aduga date of poll 18 ni kitang ngai re adu akhoi gi seisa tawum thokpu dum tawdana uba adu mamang da koina akhoi gi thamna bo apam mayam da ngasai marum nu thambi gi pot ne hanagi former CM si taseng na harga dinga sagi political exile to thokpo dong ngasai gi si pot pil thadok ki draina khalui ba haibidi kai gum da ma lai ba tar ga di ngasai gi husi thoi ba conflict crisis si maru na mai khet churi ba mai churi ba asa ko thau haibidong tawri ba pot se masigi mayam sing sigi da yamna matha sa ba pot mayam ama man tar ba pot man khadang tawi haibina te magi matam da mana declare torom ba magi mamang da mayam to usule ram gani matung to ge khan usule ram gani ko adu gi natana ma si pura NT oina makhoi yoina khan gi pot ama leibado maduna maram wara kanda madugi Rajya Shaba gi keno da nominate tawkhragadi kaina ngasai gi propose tawnarakpa mayam gi viral orpota en biren Sharda hanagi marjalation basana jawba adagi letun colonel amako adamai tawne khoi mari manga khoi smaina ugi ba ubo taragasu ekhoina khanjabada ekhoina dawa pawdadi hanagi honorable CM na pawda hanagi lesion basana jawba ga Sharda ga ani se masigi recommendation thai ne tai oida chumman ta lan ba khangde ko madudi khoina uruba ya de moi recommendation ko ubunate thai ndi tai maram di kaino da yam thoina RS ki kaino se kalpusu leitaba mali but adubu yamna maru oiba sensitive oiba issue mayam ma pukat pa yabagi room amadi Rajya Shaba gi position da lai haibasti khoina ngasi khanggadabune aduga even khoina ngasai gi parliament da pass to gudu bill mayam ama potugi matang da haiba tariko ngasai even law oidringe matam da moi gi daka leba the constitutional amendment gi yamna chobo role amul rokpa matam dra di ekoi manungi kano gi politics ki oiba magi apopata mayam duna ma oigraga laiwa ki oiba antraga law ki oiba antraga lari ko oiba su yam chang popot amane aduna bu extraordinary oiba outstanding oiba personalities mayam dagi makoi trani thoi ma reserve torga thamine Rajya Shaba da adu sumbo pot mayam sing se aduna Rajya Shaba gi MP ga kano ga ekoi gi just kenoga Lok Sabha gi potuga mo the same core power high tare modudi dum chamana na dum laiba pone national issue sing de ko laiba taraga su ekoina even swaida ekoi gi party gi oina yamna wajarak bana traga laiba ki magi BJP ji pukhano laiba ki oba issue sing de yorok potu de yenga khalak pone na lawi maram di Rajya Sabha ga Lok Sabha khena bududi Lok Sabha de koi praja sing na vote piraga khan bane sidana so called elected mayam dudagi tawraga khan bani na aikoi gi praja sing gi ngasai gi su sen pick to ningi sigi mi ji thara ga di phagani haibudu su aikoina
हाइबगी याबगी पोतुदी लाइतबदि नते बट अदुबो एनी एक्स वाई जेड अमदगी नोमिनेटर सु याबनि नको प्रेसिडेंट मक नत्र सु इंडिविजुअल अमसु तुम तव याय बसिदि मो एलिगेशन क मरुवैना अदु हुजिक्सी कंटेस्टेंट थोलकनी थोल ओय नोमिनेशन फाइल तरोखन तरोय खंदा अनकंटेस्ट तारगदी मागी भोट तौनबगी मथौसु लेत्रे जुन 19 गिर मिसिको अदुना सुम पोट अमा लई अदुना इवन सिदा खेना बजे लोक सभा राज्य सभा दा खोइना ngसागी अमना टर्म जे 5 year ने अमना 6 year ने अदु खोइना याम नुंगारिबदी अमरोमदा सरदा सिरी ए सरदाना ngasi सुमाइना मणिपुर की राज्य सभा की मेंबर मुन चलनी हारपसे इफ करिगुंबा उजिकी लेबो कॉन्फ्लिक्ट क्राइसिस नंबर मोरकांदा मपान की नन मणिपुरी मयाम अमा एवरी पोस्ट एवरी टॉप पोस्टिंग सिदा कमिटन अथॉरिटी सिंग जेंग सिदि पारग लेबदों लेबनिना खोइना खंजरम बसी मपान दगे अमा हेता थोका थाजलगा ngसागी पोतु योरकद्रा अदना इखोइना इवन रिप्रेजेंट तौदो सिंग ngसाई काउंसिल ऑफ स्टेट ngसा हाइबिगिबदो अदु रिप्रेजेंट तौर चट पसिदा मणिपुर को मी भोक्ता लेरोइद्रा अदुदि मणिपुर की लेरिबा ओनली हुजिक 35 लाख 36 लाख कोम लेरम गने खली सेंसस के अनोबो कनो लेतबनिना को सिगी मनुंग लेबा मी सिगी मटिक चाबा अमा खत्ता हाइब तारे मदुगी पोतु भोक लेरोइद्रा हैना मसि लेतबई टाइप तो उराद्रा अदना इवन स्पेशल यूनिक पावर अमा राज्य सभा दा पी हाइबसि पीरिबनिना अखोइना हुजिक इखोइ resolution si makoina sumaina p amakak resolution pass tok matang da only Rajya Shaba can pass a resolution to let parliament to create new all India service adu bokta yawi even IS IPS ki new kano lo sem bokta na piribni na aduna ngasai gi even sidai se yam sathi ba pot si kaino da can pass resolution to kano to some subject from state list to union list letting center make laws on it or if national interest is involved haibina hojik si koi gi state si di national interest to involved to buje koi conflict si da mapan gi external aggression to oliba mayam ma hai tare ko ar conflict si da ngasai gi drug mafia cartel mayam ma narco terrorist to mayam ji yawra abani na drug free zone ma ohen gani 2047 bhoki manung da totally madu gi eradicate to gani na han union home minister Amit Shah na tham gi wafam mujlai adu bu madu gi pot di 22 years kum orang gani wa le si ko decade ani ma khai me hai tare ko adu bu sumba mayam sing si gi pot si da economic हाइजेनिंग ना एकोगी स्टेट की इंटरेस्ट थबक तो कदौबा हाइबा पोत तो ngसा मा यावरिबा पोत से एकोना चटक्रकांदा सरदा होजिक हाइरे हाइगसु मागिदु हाउ फार केम चुमिन तक लाले हाइबा पोत तो एकोगी इवन मोगी चीफ मिनिस्टर की साइड की होम मिनिस्टर साइड मोई कैबिनेट मंगा लेद्रगिदी अमता हाइरपदि लेट्री को अदु मदुगी सी एम थोरप लिस्ट ददि पेपर सिंग दसु यावरे एकोना थेंगनारे अदुबु मसेज दे कोइना हाइजेनिंग मना कोगी स्वाइड इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट लेरिबा एक्सटर्नल एग्रेशन थोलिबा पोत मयाम सिगी मतंग दे इवन लॉ मेकर मोइना ngसाई पार्लियामेंट्री मोइना ngसाई की क्राई फावद मदु पुखतलगा hayeng torokadagi haibasti mana satribani no ji haiba ngamde adu masais dai koina MP gi mage MP LED fund na mogi amal leidana ko sigi sahi magi lupa crore manga leiba pose si katang da ikoi gi focus torokanda satbagi film da la agadi ko madu katang sin na bagi natraga ikoi gi road connectivity gi natraga any port ki ngasai mayam ama mage tawya ba thabak leiba posing do adom da katang chatlaga ngasai gi paisa du gi pot da jatkhiba pot du di paisa du koina hygienic na swai da di kitang silent tawra thambirakaanda state ko ibo ji mayok nariba face toriba issue lotion ngamna leiba potse swai da kitang focus torokana somda chatpadusu tawbirakadra torokna bagisu appeal tawjaningi adana magi ngasi koi khanariba wisdom behind Rajya Shaba sit for esada se magi daishengna magi leiba knowledge adagi experience adagi deep understanding hai tareko aduga sensible judgment good decision me amjing do koina thorang na ngai ri hena smai thamjabna tru pai ten smai thamjaki okay thank you very much maka chathajaboi nai oza asang kasar da lak chage oza asang kasar ngasigi khoi gi topic si khoi gi ngarang nahan numit mari mangani dagi miyam na speculation tawraga leinaramba khoi gi Rajya Shaba gi MPC kana noi gadagi haibu gi matang da khoi gi BJP gi high command dagi khoi gi iche adhikari miyum Sharda se nominate tawre masig matang da aina oza asang kasar da lak chaningi si khoi gi tongan ba pauche sing de su khoi na ujaba phangbada khoi gi iche Sharda na phongdok pibada mahakna hairiba Rajya Shaba gi member hek oiba kanda magi as far as possible mahangna tawgadab thapak si lamdam si da santi purakpa amadi IDP sing mayum da hanjil han basina mahaki first priority ne na hai adumakpu hairiba mahakna thamiba si khaktana tana amuk Prime Minister Narendra Modi na hairiba khigi leibak ki thabak thauram khara pangthokna ba thaudang se sinarakpani haiba statement amasu yauri sigi matang sida oza sang kasar da ina lakchaningi si
ozak asang haidi hari ba khogi che sarasi dum law making da adum national level da yaudorabani adu betargadi mahangna thami be statement lamdam sigi santi purak pada amadi idp sing mayum hanjal hanbada mahaki as far as possible mahak honagani haibasi ke haini hoji hoji ki oinadi bjp da miyamna thajabase dukimatik mange bjp da trust issue lei whosoever BJP ki any legislature mada makoina ngang statement se kanamtana thajade adubu BJP ki maikai dagi BJP ki state president amadum chatkadori banina mahangna thami be statement sisu as it is mayamna thamnari ba dumaina dum thamgadra haiba hangjariba wahang se khitang ding nganman ba oina thokpra adumakpu kari haini as haidi Rajya Shaba gi member ama oina haidi layeng ba doctor amana patient amagi kanoje khange ba magi stage cancer na re hargasu adui betargadi mahangna thari ba hidaksi cancer diagnose tor ba matangda ma si chahi mari natraga manga hingani only 3 months hingini aise hari bang sagi doctor oncology sina khangadoine boja sangasa adui betargadi leiriba manipur gi interest ta manipur gi core issue sida yenga kanda haidi legislature singchina manipur gi lariba burning issue si ngasagi oncology gi doctor amana anaba diagnose tawda how far he is going to survive he or she is going to survive habje sumaina khangba sumaina hariba legislature singjisu mafam matam amadi thabam thokpra haibase oja sangkhalle adumakpu still today jahi ahumga phaniam ni hanjala bawa akhoi in miyamna pamse hauji akhoi kari gumba mata phangdri oja sang kari expectation tawi kari tambini he na question do yamna deep oire yamna wang kre do si chumba sengba so haitoning dre ako se chumba semba hairadi heta yen thibagi akoi je hoji manipur da chumba phaba tawba mi je yam salakta gumna tawe aduna akoi se minority tawba taba victim taba mong da dum leibagi tan khre asi topic se ai yawsu yawning di maram di asi topic se phaki tagani wisdom hai ba ma yawri adugi onda tena ba da chakre se karogen da wisdom gi pot lakte engon da hairo straight hairo di ko tawsana ba khaktani false promise toraga leader khanganu false promise toraga leader tawganu leader haibase yamna thamoi singna mada tawrakpa magi activities performance experience mayam do mina recognize acknowledgement recognize tawba kanda prajana ma ohanba phagani haibadu lakadabani Rajya Shaba haibase amakhakni manipur gi whole population whole asigi area se da ko aduga sigi se akhoi gi manipur da khwaidagi akhoina kari aisara experience leiba kanagadaba haigadaba akhoi gi jati gi oina manipuri gi oina mayamda madugi service people ngamba adugumba mi da khangalaga madu thaba tohongadabani maramdi masing yamasu nate center da chalaga kaina tawgadabani aduna akhoi haukiba matamda development da so sigma thabak se kaya ude ko adubu langba sakpa khradi parliament da khradi tawkibadi hanthakti uwe hojik na hairiba akhoi gi madam Sharda na aina adu oiradi IDP sing hanhanba adu tawba haiba mayam do aide adu haihaning de sena haike se oiba kanda ma karisu tawba ngam chumna dum thagi tolop charaga magi facility phanga dum leigani karisu ngamloi karisu ngangloi karisu tawgadabsu leite Rajya Shaba gi MP amagi area karino haibadu akhoi khangi do mana haidabase upper house ta manipur gi issue kari kari mayam se kha haiba ngamba adu gumba ngangbada natana topa lambi leite adu ngangbo resu hoji BJP gi manipur gi Rajya Shaba amakhak chalaga ada ngangani haibse moi gi higher authority na ngangba ya ya de na ngangani haiba gi amu leigani adu gumba mayam do khalaga tawgadabani aduna madu gi pot arubadu dum le adubu Rajya Shaba MP ma waina manipur da leiriba kalu khuti makta reach out tawraga peaceful coexistence da nungsinabagi da madugi thabak tawba yaba mayam do dilai madugi pot tu tawgadabani chattana khotana adusu chaloi Rajya Shaba MP oigadabadadi hojimana oiriba BJP presidency na powerful oibani
But for the last 5 years, we have seen. Kari ma kari tawbrani. She is a powerless, nothing. Ma kari mata tawbang amde. BJP ki manungda kuki ki MLA khara na party da haining ba tawba haiba madanda so action kari mata lokat bang amde. BJP ki president ma waina ma Kampopi da Churachampu da More da reach out to tawbang amde. Ado ga ngasi ma na ticket ta phangen aina adu da tawgani haibado. False promise tawraga tawganu. I di maga personally unabasu laite khangnabasu laite aduga ai yenabasu nati ai ga maga adugi go adubu sidi Rajya Shaba ki khanba haibise amaromda ase democratic chu oide si Rajya Shaba kana wahansra hairadi MLA kaba mayam se hana tanaga dabani aduga proposal MLA ki marakta proposal tawraga madu tawgadabani ngasi ki tawribisidi adagi direct order thoraga mana tawsunu haibe pot laebo Manipur se yamna haiba kumna lay adubu kwai digi shonda politics the shonda se akhoi state oire ko HEEYAI adudi phare hayeng lon thoktaba mikna phajana thoktaba ko disabled oiba handicap oiba anybody ama khalaga oire so akhoi yes haigadro akhoi gi leader do akhoi na khangani haibase kauthokunu masi tawdabadegi neba nasi chief minister oise kana na khale Center na khale adugi ding asi kangkhong chari base ngasi molon thotri base alwai hoji Rajya Shaba ki MP si bu akhoi na khanbro si MLA singje phap ta de bo any ama candidate ama thoro Congress na ma ohan se have se speaker ga madu proposal la ka da bane sigi Sharda khan base BJP ki MLA kunthra le ri base ko doi ta na ge chena hai bio ai yaning da banate niyom du chumde ayin chumna chate niyom chumna tawdri phawbadi ka doi sa chumba thaba tawgani haiba thajaganu sida corruption se hawrabane ko sida corruption se hawrabane oza sangmarak antang thakjage haibadi khoigi ichi Sharda sisu haidi ngasi mana thamiba statement mahakna oiragadi IDP sing mayum jalhangani Manipur da leriba si haidi normal sida porakani haiba statement sisu dum false promises ne hai masi thaba koina tawroya ana oza sankasarna thambiriba adu BJP gi leriba BJP ki maraktagi ichi Sharda nattaba any eligible oiba Leiba ki state ki interested tawrakadabadi yawe haina khanbro ja sankasa hoi adu basa MLA sing mayam to talarade hairiba BJP ki maraktagi oigera Nagadi ki oigera Manipur ki kanana represent tobo phagni only seat amakhakane only seat ne sidi tribe of people mayam lairi taro hairiba khoibu hairiba ko mayam dagi su khangat pa yai sidi akhoi Manipur ki identity ne aduna ngasai any ama khanba kandadi BJP ki MLA mayam na tanarade madugi yamna fit oiba deserve oiba mi ama akoina madu nainaba yaya haba sidi madugi chakadu ile leitadana adum thaba leitaba mi ama thaba dum hapa mong da ko mong leire badu mana hairi bududi onna tainaba da chale habadi Sharda ki kanano aje mayam na khangkraba mini magi capacity khangkreba mana huji poa haibane shuta tobunga mo asida ansai haidu ma amorom da hoi facility di phanglam da bayai but post di Rajya Shaba MP ma mana huji oidori bisida mamang da mana president oi bise sina role chawe president ai bise power yam lai bane party ruling da di ado mana loina makse MLA oiba cabinet oiba CM da magi idea share contribute tawraga tawbu ya heba man as a president amo waina BJP ki president amo waina chahi ani hum tawra pasida full power tawraga IDP singje hanan ba yaba capacity le yaba ko maduda tawda badu karimata tawde langda badu karimata langde prime minister home minister se Manipur state ki BJP ki president ki wala roi drone ha mayam dudi ma tawromona Matoro mo beneda adu di karimata tawde haba adu hojik di Rajya Shaba oira MP oina kaino oira ni hai kanda aina adu tawgani hai bidu di madu sum khara mafam khara ko agang sing khara laiba mafam da khara harauraga
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯁꯤꯔ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗ ꯉꯥꯡꯂꯗꯤ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯗꯤ ꯃꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯥꯟꯅꯕꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯐꯣꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯃꯤꯁꯇꯣ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯗꯨꯗꯤ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯨ ꯆꯨꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯔꯇꯤꯗꯤ BJP RSS ꯅ control taubo party ni aduna RSS na BJP na decision lobda akhoi de du chakani haina adugi tama aingonda hanta RSS na khangkapani haina straight datum hayo haya hiya akhoi nungsina se lepa semja de hojik de thamoi sengna sena ngana se nasi lepa kairakpa akhoi maite ga naga nungsina ba yadaba cookie ga asumaina tawrakpa separate nirak se wakhan sena thaba tawdaba magi apamba tawba Huran Chintiba Heman Henjiman Bagi Magi Loina Mase Torakane Hayang Mate Manunga so Ahoy Pulu have Mara Torakani Nasi Milo Tokana Lepakta Si Chection Bio Kadamada Tauraga politics Topigano other system do land kare and at the air Sharda do Henge Yare MLA Mayando MLA Mayando na discussion Tauraga Paminaraga and the Rajya Shaba Kanana fit way gave MLA Mayam to Tanaga Davinaba हजी BJP की MLA ओरिबा मयाम से सिखंदम से करिनो बा अदुदि फरेने मथंगा मिक तांबा अमा हेता कदाइदि गिरा अमा अद तौरसु यस हाइगदरो हाइबा हा लोन थोक्तबा अमा वा लोन थोक्तबा अमा हेता मा ओहलो हाइगसु या हाइगदरा हाइबने नियम दु चुमदे बा आइना दि नियम चुमना तौबियो हाइबनिदा एस हाटा दु आइ कनानो खंगदे मा फिट ओइरमदबा या नियम दु चुमदे हाइबा सिदु BJP की MLA मैम दो न होजी वोट हापकदब बसिसु तालरग हापकदब नत्रो कंटेस्ट तौनगदब नत्रो खैगी राजा सभा सिचु होजी मोइने BJP की MLA सिंग मसिंग यामे हाइबु वादनी अमरोमदा करिनोने हा करिनोने लेने लेपे आइना इंडिपेंडेंट लेपे आ NPP लेपे आ NPF लेपे आ कांग्रेस लेपे आ रिसिदी अदु कांग्रेस की थोकनी आदि कांग्रेस की मीटिंग फॉर्म लगा टिकट तो मोय पीरोगा तानारोगा पीरोइद्रो NPF थोकनी आदि NPF MLA सिन तानारोइद्रो सिगी गरांदो कदोंगे मोय MLA से तानागे हैबो फरे अदो एसादा हाइबसे BJP की पार्टी के प्रेसिडेंट कोइना पुरमबने हैबो पुरगा लैरिबने बको माने पुबसिदा मणिपुर इरान थोपदा मा करी तौरगेने मा करी नांग लगे आई क्वेश्चन तौगेने अदुमाय बिट्रे तौगनो अबो कोइदि सोनबा BJP की प्रेसिडेंट को कनानो हाइगा खोय हाइनिंगदे करी तौगे लेपो हौकिबना अखोयदि इम्फाद हलरोय अखोयगी सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन पीद्रि फोबा खोय हलरोय है नंगांग मसे कनानो कना पार्टी नो कना एबले नो यस पोलेला हौकिबना करी ngange अदुदा मा करी एक्शन नो खोके करी तौगे अगजि इरांगी मनुंगदा मा खु चलुब्रो सनबति चलुब्रो चंदे चलुब्रो BJP पार्टी से इम्फाल की खतरो ग्रुप अमा की खतरो माना पार्टी की प्रेसिडेंट ओइना सी कनो फावबद चप्पल नमदरगा राजा सफा ओइरगा इना दुदु ओइगने हाइबदुदि ओइथोक्तब नते गवर्नमेंट से कनागी BJP गवर्नमेंट ने अदुदि माना BJP ओइरा सोना सेम ओइरिङेदा करिगी ITB सिंह हंजनबो हनगमदबा अदुदि आरामबसे ओजा बिरेन तारेने असोमबसे ओजा बिरेन तारेने अदुदि असोमबसे होजि खेमजान तारेने हा अदुदि खेमजान तौबा हाइदबदु मा तौरगे हाइबने अदुदि मोहय मनुंगदा कॉन्फ्लिक्ट लेतरा एदे दुमाय हाइगनि हिया अदु कोइसे 좀 फॉर प्रॉमिस तौरगा लीडर खलगा चटपसे असि आइदि यादे अदु यादे अखोय मणिपुर द लाइदि लेसु हाइरबा याम चौखक्रबा स्टेट की मरकसिदा पॉलिटिक्स दा अखोयगी नियम चुमना सुचत चतबसे मासे अचाउबा अखोयदा लूप होल अमा लै आइदि थमो यानिंगदे अबे मसे तखाइब तरगामा चंगे सुमाने पालदि गदाय अदुदि हायिं चाही 80 ओइरबा हनुबी अमा करिसु पाइद चेसु अमा पाइबदसु अदुम ओहनगदरो सि अखोय मणिपुर गिदि सीट अमा खगनेना याम वैल्यू ओयबा राजा सफा की MP अमना तौदबसे करिनो हाइबसे वैल्यू याम लेयबा मणिपुर की इशू खंगबा मणिपुर की चप थोप मयाम खंगबा हो अदुंबा ओहनजेने दो प्रेसिडेंट सो ओहले मखोय अदुदा फैसिलिटी फमला होजे थबक लेतबगी अदुम असिगी पोत अमु तौरे होजे सेना ए हाइगे बर ए सादाना राजा सफा MP मोइना काबदा मा न करी तौगदगे हाइबा मा कैपेसिटी अखोय खंगे बा मा करी nganगदगे आई खंगे बा मने नुवाइ तबगी वनते चाही मंगा द खंगे करी तौथोरगे बा मा चाही मंगा दा मणिपुर द थोली इशू दा एस ए प्रेसिडेंट ओइना मा करी रोल लोगे बा करी थबक तौथोके बा हा
MLA gi adu ada pia lakre adu gi MLA BJP gi MLA kunthra lai bu su punsan bang amde ha ka da punge adu BJ president gi weakness ni ne moi machine tong da hoji munwai da government gi adu jabire lo thokani khokani ju moi machine hoji khemchan da ya de ju moi machine adu hana tackle tawro ne ko adu ga prajana khak thajabadu thammo ne adu di thamdraga akhoi tawriba mayam se aduna hoji ki lengak se akhoi manipur se BJP ki style RSS ki style ji di akhoi di kire bo ai di kire yam kira khre bo ko hayeng ai gi suman da sularaga ai inupi igi imung da so adum ai ma we haloko nang ji di ma laimi na ro go haibagi phobo da lakada ra phata dre DGP hapada state ki power karimat la handre chief secretary hapada state ki power karimat la handre anything hojik thaina manipur da government palak da cabinet manga khak da lebak lenga ga haibo akhoi gi kadai da lege rule sheme mamang da di 20 cabinet hela hojik di rule na tarani 30 gi henba ya de adum la hada tha humari phare ministry shu expand taude hojik department se kana na mantri pai no ju khang de semna pai da sing de oina pai sala department kun hena pai sala ga dum lere badu matha saring ga son da naga gi konsa ku gi mi taru phawu ji thithok da lai bise masi yeng sandre karima da tothok ngam dre litan da hoje karima sna tabu ku ki gi khunani na lambi thalaga lai bisu tobu ngam dre ha son da department mayam du gi kong law ga lai ri gira hoje mi chahi nomi kun sure naga gi mi taru thadok tri sikri tawrang lai ikai do dahandi NIA de sinare haire ngarang advocate na di karima da du laite haire si phaki tadro phaki tawgunu akhoi nungsina je leba kan se akhoi ju manipur gi taw ka thok en thok raba mi ni ko adubu akhoi da betray tawraga false promise tawraga akhoi leba nga kani akhoi adu na wai gani haire di se naga na soi bisu naga leader kanano akhoi chaise maitai gi leader kanano Sharan Toran Tawdi akhoi chase adur de akhoi da nungsina bat laigani natadana hasi tawthori basidi akhoi di pen de pamde ko su pamde su pen de aduna chumna akhoi di RSS ni akhoi di BJP na tawro aibu da akhoi di loin ingani yes man ni haina seng atum hayo aigi khalam de adu bu ade RSS nai bu nungsiman bagi aibu happy bani haina haiga tum hairo o adu return tawkani ada tawkani aibu do madu akhoi taning de sen ai taning de o thokro ai sen haige kro kya konna se aibu no mana hai Rajya Shaba MP karaga ITB se hanan gani aridi kro kya thana se aibu no sigi channel da yaholo agreement tawse kro kya thana se aibu no I openly challenge mana Rajya Shaba MP he weraga ITB sije hangani haridi mapun ITB hanjan ba se magi khut leite ITB hanjan ba sidi manipur gi lan se kokpa numita ranando totally lan se cookie ki conflict se terrorist se to thokre influence masik Iran se tokre center na hoy masi chumde cookie ki militant sing sinini su se abrogate toba NRC se chathara ba influx se toba kanda Iran se in thabla ba kanda automatically ko more da labor more da hanjan ba yani akhoi ki kare chwa chambu da lai chwa chambu hanjan ba yagani naga singjo hanjan ba amma tawgani madu natana hanjan ba yabagi pot u de kadai gi ma kadai gi hanjan ga dabno ha ai hai ge kro kya hoji kong la se abno hi ai na hore la holo e sada habnu pidu da hore ai na hai si ga holo hai ma agreement tawna se court sing evocation pura ba albai oi do pa da bu akhoi da tawgnu akhoi taning de ba akhoi manipur ma cha mo ikai khre akhoi di social activist amon ikai khre ngisi to legang na to thori ba thabak se ikai khre chapung amdre mi mamang da Gana mana chehi manga oire BJP government pairaga hoje maite macha kampopi modbu lambu ngamdaraga adu ana wacha waro ngangno ITB hanan bai se magi khutta sulai leite sulai leite ai chothon na haike ko asi wa topic sila ID motion yam oi ai yausu yauning de ko Thank you very much Oza Sang makha chathajabo ina I Ozanando da laksake Ozanando nakalamarom da yengluragadi BJP hariba khogi megi tang 2023 megi ahumdagi tholaiba conflict siga mari leine na yengragadi BJP da miyamna thajaningai je sunglai leite boza
चामद चनी थाजनिंगाई लेत्रबनेबा मखोइन तौबदा थाजनिंगाई से लेत्रेबा बीजेपी की एनी लेरिबा बीजेपी की लेजिस्लेचर सिंगसिदा एक्स ओगेरा वाई ओगेरा जेड ओगेरा मखोइन तौरप थबक थौरमदा सुंथा थाजनिंगाई लेतेबा इवन अखोई हानगी अखोई ओजा बिरेन ना लान बतारकदुइरा हाइब मतंगसिदसु दु अमु येंगसेबा 2023 की दुदगी कॉन्फ्लिक्ट से हौरे अदुदा तोंगान तोंगान बा अनवांटेड ऑफ सीरीज वो इंसिडेंट से थोकरे जिरी की थौदोक्ता अखोगी ओजा बिरेन चटपंगम की दे नोंमै कापसलक्तना अदुबु प्रेसिडेंट हाइरिबा अखोगी ओजा बिरेन सी दिल्ली दा कौरबा मतुंगदा प्रेसिडेंट रूल नोंगालगा अखोगी रिजाइन तौरगा प्रेसिडेंट रूल थमजनग्रे अदुई चाही अमा मुक थमबा मतुंगदा ओजा खेमचान सी आदगी दुम हाई कमान तौरगा हापे मखोई डिप्यूटी सीएम अनी सुमाई तौरगा हापे अदो ओजा खेमचान ओइबदगी ओजा बिरेन चटपंगा ममदबा जिरीदो चटलेबा सोमदा कांगपोपी फारोगा सेनापति चटपंगा ममदबदो चटलेबा अदु चटलिबा पावर दो ओजा खेमचान की पावर न चटलिने हाई दोइरा स्पोर्ट की पावर न चटलिने हाई दोइरा सिनेबा मसी हाइबदी तसेंगना हाइरगदी मतंदुदा ओजा बिरेन चटपंगम गिदबदो बीजेपी की हाई कमान नेबा बिकॉज ऑफ हाई कमान नेबा मतंदुदसु चटपंगम गिदबसे मधु conspiracy behind the scenario अदुदसु अचौबा conspiracy अमा लेरमगनी हाइबगी चप चाबा थाजबसे दुबं लई हाइबा अदुदुना हौजिकसे दमीगा मेनेना दुम हाइरे अदुइबे तारगदी हौजिकसी राज्य सभा सिगिसिसु जस्ट नेम से पांगथोक यादबगी पांगथोइनेबा ओजानंदो अदुइ तारगदी अखोइना एक्सपेक्टेशन सी तौनिंगाइ से सुंगलै लेत्रबनिना त्रोंग लाउबिगी अदगिदी चर्च लीडर अहुम लेगिदबगी होस्टेसिंग फाजनबगी खोचनबगी लेरिबा सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स की सॉल्यूशन से सुंफंग फंगदे अदुइ तारदि हौजिकसे अखोइना मु राज्य सभा की कैनोसिदा मु तौ लेरेबा हारिबा बीजेपी की कार्यकर्ता सिंगदी लई हुक्तना खोक्तना मखोंग छोक्तना खोइरमदना हराउनरीबा राज्य सभा की मतुंग मणिपुर से व्हाट नेक्स्ट करी नो ओइदुइसे करी थंबिनिंग यूजर हजिक समाई तो हाइनिंगे गवर्नमेंट से सेंटर नदी आइदी मोइसी मणिपुर की गवर्नमेंट से एदो ओइना केयरटेकर गा ओइना मोइसी मरी मंगा खंजलगा थंबा माले नगागिना से लोसीदी फोनंग खर सेनो है अदि कुकी के नेमचा की नंग सेनो मैतै गिना पॉपुलेशन खर यामरे नोय हुम सेनो थंबा मालेबा मदेदा खोई की मैतै की मिनिस्टर अहुम ने थबक फजंबदेगी मचिंगी वांग सुमोन खर खुमजनबो होना जरबो माले अदा सिंगी कांबुनी याबिरक्तबगुंबा तोबो माले अदुना ने खोई की ऑनरेबल सीएम ना अपील क्या तौदना क्या मरु मपांग ओइना बा कन होना सु इवा इरो लोबिदबसे अदे मयाम ना सुम तौवे खोई की बीरेन जो हाने की चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल बीरेन जी केनोने बीजेपी नेबा अदगी हुजी वइ बीरीबा ऑनरेबल खेमचान सु बीजेपी नेबा बीजेपी मसेन सुम चांगदम लेबगी मोमदा सेंगमाई लानबा ngam na yam hainei ko adu बीरेन जी सेंगमाई लानगे ना दि होनरमदबरा जो खंगदे को होनरमदब मी दि फेल हाइबसे यादेबा बोट लेपम द मी द बोट माइथि हाया देबा को परीक्षा थाम द मी द परीक्षा फेल हाया देबा सेंगमाई लाने ना बीरेन जी होनरमदब दि होनगी बिदि मानदे जी बांगि दि चके तरो चके द बई तखाई को सेंगमाई की क्वेश्चन जी बीरेन दि सेंगमाई चटना बदि तौगिदब माले को चके द मी द सेंगमाई लानबा ngam na hainei ko ngam da khot ba adu wai du chana da bran khalleba ade adu su wo helajine बीरेन जी सेंगमाई लानबा ngam gi di na hai je ba ko aina mo khangning ji sum moi politically manani politically wan to han bigano ba sum wai du sum nei na ba nungai manipur miam tu nei na nungai ba hajere ba akoi gi honorable cm khemcha di singjamai lan bi ngam gi bra ba wangjing jet ba da singjamai lan ngam gi bra ba yes mai thonggan do adu yam tha ba to ko thobal ga lai di ba ma kangla di hilu ko tu ngom sala mane ba khanda si mai na sum nei na le ga di moi gi moi masene ba bjp manung gi wari ne ba adu hujik lai di hujiki laiba akoi gi laiba topic da lai Rajya Shaba की चट पाइदा Rajya Shaba की कसाय खुन सुम ममांग द कन हाइजे खरे को तौनरी बो पोर मैम सी सुम मखोई की पपेट ओइना मी थांग ताम ब सुम तौब की पोरम लेबी मोम लाएबा हजि अकोइ न मुसिदो खर कुपथन अमु येंगिंगै से मसी सरदा डीबीसी असोंदा हाई कमांडा सरदा डीबीसी को की जो सिंगना मंगोंद खुदोल अमा तौबीब्र सिने अब अखोइन खलैसे एस अखोइन असुम कोइ लाव खोंब तौबदा सो को सुन दिबौ थाक तबरा थागिबा थादबा खंगदे को मा थाय या द फंगमदि थादे लौदुइनेबा अमी मसादिन मसाद फंगमदि को मादि थारम बजवाइ स्वाइ सिएम पुत्रको स्वाइ को हाइदि अदुम कनबदि ताथोपदि लायना सो को सुन दि कनोगी के तौबसे रिपोर्ट मै लानथोइदि मरमदि कैगिनो हंगदरा सो को सुन दि थाबरा जे था
ai tharam do man deba ma di thagi ne si ga le be adu ayom do man deba yodadi tha de lok tare dana ko tan thok adu mai to dana akoi asam kan kan nga ka da akoi de disciplinary action lok da ba adu akoi ne nga nga da smai mai di MLA disqualify to ya ri me ba ma na son action lok ra speaker de yok la disqualify to ya ba process tu ma am to bi re madu gi to bi man khudo lama hantak pi ho si ga na moi ku gi jo gi MLA mayam sina अखोगी मोगी मरुवेन मोगी बीजेपी की तरे मुकी यावरे को अमबुदि लेगिद्रे अची मयाम सिना तरोगा मो अतै गिदु राय सभा दि बोट लोय थादे यामनिना अखोय मापल सि खनरगा मोंदा दम तरो हाई कमांड हाइबिरसि ए सरदार ममिंग जे अखोय पनबिरसि हारगा मोंदा पल्लगा असोंदगी मोय मापनगा हाजिला मिना को स्वादि खरगा तरोगा नमद्र अथोन चखरिबरा हाइबिसि जो अखोयना नैनबा याय माय माना फंगजरिसे अदु दागदि मणिपुर की कनो फिवम जि कमाय तौदेनो मणिपुर की गवर्नमेंट सेमबदा अदगी कनो जो चिफ मिनिस्टर सेमबसु MLA क्या ना यागी से कोई नहीं नबी आया माइनॉरिटी से MLA ने यादव मी खनबा हजे पार्टी की प्रेसिडेंट से नेशनल पार्टी सिंह से याबा कोई डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ कनो के नो वइद्रेबा अखोई की ऑर्गेनाइजेशन वइद्रेबा मरमदी पार्टी की प्रेसिडेंट से नेशनल पार्टी याबा आदि सुम खलक फलक बतावेबा स्वाइद कार्यकर्ता नत्रगा पार्टी वर्कर केंद्र लेवल बुथ लेवल का नाम लई मैम से मोइना पांबा लेवल दे लागा मोगी प्रेसिडेंट खनबगा दम तौनद्रे बोजि मणिपुर तोइसे अदुदना मणिपुर दे होजि लइबा पोर मैम से कोई की कराई बहुत आशा तौनिंगाई ले हाबिसिदा को अखोई आशा सि सुम मांगेबा खुद थिंजेलो सुम तौरेबा से ले सेम सना जाबजे अखोई हानदगी महाराजा से हांदी मयाम ना मथंग मोन चकदा आई दि मई वखन मयाम द मई थेंना बबरु मपांग मयाम वाई छाम द आई मा चत ngam दो मान दे हरे करी गिना कुकी ना खलकनो हारंग वने बादा मा दी खरा लाइनिंग लाइसोन की करी की उमंग लाई जाखोन अब खोन अब ख तौजैवा मसागी को इपाना इपुना की कंदना खोंगुल लिजिन ख तवेबा मदुम इपाना इपुना की खोंगुल लिबा इंडिजिनस की वेब थबक तौजे कुकी या साउबिनेबा कुकी ना सोन हारंग वने बा ए मा दि खनबे यारो मा खनबे यारो अदु तौबे यारो हारम दो मालिनेबा अदुना सुंब मीसिंग सुम लेहोबा अदुदना मोइन ओइन सानारेबा सी पोसे खर लेदे कुकी ने हाइक तो माने कांपोपीदा अखोगी असेंबली मा मिनी असेंबली मसाम साबिरो अखोगी डिप्यूटी सीएम जे द फमदबा चुजामपुदना अखोई सेक्रेटरी अंदर साबिरो का हाइनरगा सुम तोरपगी फिबम ममा लागदी कमाइना अखोगी वइदोइनोबा अदा हाइनबसे एता हाइदबा कना योगे ए सरदार माना मागी अहम नॉमिनेट तोरपगी तंजा सिदा माना अदु तौने अदा तौने म्याम हाइको अखोई बोले कैंडिडेट म्याम सु हे हाइगली काबगी MLA की म्याम वोकु नमित मंत्री वइरुग म्याम ना हराउते याम फोंतो नमित सु आई अदु तौने अदा तौने का पा हाइबा म्याम तानै दुनेबको सी सिने बे होजि मणिपुर लुरैसे ngамमुदबा म्याम मा सुम हाइनरबा म्याम थाजब बिछिनबको नाक्तिंग हराउबदु कैदा सखिबदुना अमनिको सी हराउबदु नतियबा अखोइना हाइनिंगिसे मीने फरा लांगासु मा मसादी सी माई पाकपगी विक्टोरी स्टैंड लेपनेना लोबई मोता लुग्रबा मणिपुर की इशू सिचुएशन सिदा आई लेबाक मियाम की थबक तौनबगी दमकता असांगबा मराथोलम जेलमा चेनबगी लमथाफम स्टार्टिंग लाइन द लेपनिको आई सि दाइट सिनरमिगा अदुगी मतिक लुरेको खंदना मादी मीना चापो इलपगा सि नुसुंग सानाबगी फिमम लेगदमने मरमदी दाइट पोलम हापचलमनेबा मोंदा आशा के मियोय के आगी थवाई के मोंदा हापचलबने लोगदमनेबा हाइदी तौगेना खलगदी राय सभा से तोफम म्याम लेबा अदु मोगी परियंगदुनदी मोगी मतिक मयाइदुनदी तोफम ngमोइदबगी फिबम ममा लेबा राय सभा सिसु दुम यारिबा डॉक्टर मनमोहन सिंह दु असम दगी राय सभा चलगा प्राइम मिनिस्टर वरि मिमनि केनो अचोचो यूनियन मिनिस्टर वरि मयाम यावरिनेबा अदुना मोय तौगेन खनबा मयाम दो मसी मयाम सि एखोई मोयना याम अचोबा स्ट्रांग डिटरमिनेशन लमगा लोयना तौबम चंगेबा अदो हाई कमांड की कल्चर से होय मोय चनबीनी मीना हादा पार्टी अचोबदी मथक थोमन हाइबदा होय हाइना फजन ताबा डिसिप्लिन लेबसिबदी यायबा कोई मणिपुर जी डिसिप्लिन जु खले गेलेबको फजयबा डिसिप्लिन द चुमना लेयो हाइबनिदा मरम चाब डिसिप्लिन लेरगा फनी अदु तौनी खोने फजन तौरगा हाई कमाना हाइरो मरम चाब हारगा चादबजिंग यारोना येतकदमनेबा अदुना होजिक सिगी मोय लोय चखरे दसी असापोर इनादना खोनादना तौदना नुआय हराउते याम मथुना फोंगी सोंद खुन मै चाना मी सिनबा मयाम प्रजा मयाम मांगी को ममा क्या होजिक मचा मसु मांगीबगी होजिक पीरा कंद्रिबनेबा सोरा सोनगदा सोलोइदरा मैते गिसु मांगी मयाम जे को अदुमा अरोय मथौ मंगन तौदा तौरोइदरा तौदा सुमदे गाउदा लेरि मयाम सिगी वखन जे खितंग मोगी थमोइदा खितंग ताबिरगदी याम नेना नुआइबा याम नेना खरा तौबो इनेबा अदुना अखोइना मुंग ने याम संबदे को मोइना राय सभा की MPC ए सरदाना चटपम मतम सिदा मणिपुर की मियामना अनी ले थोदोम थोपंतदा अस साइबमगा खुबा खुबमगा अस साइजना सोइरे कोले को मंगजरे हाइनिको खुबा खुबनि मरम चाय याम चुमी अखोय पामजरे हाइनेबा अदु सरदा ए सरदा जी राय सभा की MP सखी मतमदा मणिपुर की मियामना अस हाइना बर खुबा खुना ब्राबा होय BJP मनंगदि अचापो लदु नुदु इनदना मोय याम लांगदना खोतना कई अखोय लेंयान के यानदना को मोय मसेन हराउते मोय मनुंगी वानेबा मनी मोयदि खितंग थापुरग मणिपुर की लेमोरियो पीपल सिंगसे मसी सिना सरदा जी राय सभा की नॉमिनेट तौरे BJP ने खले मौंद टिकट पीरे समना हैदा मासा खरनी
hai ba kan da manipur mayam na asai na bro khoba khuna bra bi ne ne doi je khoba khoba gi paw je kya u de ba kamen mayam pin ba asai bi sina yam ba yam point tawe ba adu du na ne ba ji manipur gi asa je karon da kamai tok du no hai ba gi pot ama lang na ri se adu mi khan ge moi angam bane moi party manung gi moi na khanja bane ba ngam me du na pakok tok ju patti hai bi da khoya ji moi party gi manung da moi na khanja bane ba moi gi MLA mayam thada ga da bani ade MLA mayam se moi mayam na su ga sai gi heta asonde tor ba khudi makse yara ba heta yaba kari gum ba wafong da phongdu ngam da bagi mo ma lei bese sisu ju manipur da disina kamana kendra du kamana represent tawai no ba haidi any MLA se assembly da opposition ruling wena phamam bai ko aduna mani kendra du gi kare be MLA sing ju kendra du gi ruling ne ba adi dol hi don da da chuma gi sarkar sem ba yaw da ba aduna moi khudi ma hak cham chong le se MLA se khan gi mantri ba yaw da kana MLA si masa ji amna sirum narum ba gi bhap da khanjara ga di adu di kamai tawni MLA khudi ma ji am active boina le ka da le bak sem je khoi yaw da ni khoi gi ne hai ba gi poram le ga dam ne ba aduna ta na khuji gi rai shaba gi tawre mayam na mong ta da ba mayam na pen da ba gi mong me ta lak nari se masum mayam je thuk ta na bo na ba si party gi leader sing na chu moi manipur da leiba mayam se adi tawtre khala chu manipur gi leader mayam ji phajana tawbam sang hai se masi mayam pura mo haina wani ko akoi khakta chu haibana te ba adu duna hojik leiba pochida magi mi magi marnai da mangon da sum pangnei de nei na bu khoi nuai te ko mi gi tawda adu leiba ki ne khoi hai se leiba ki di leiba mayam na asa to bodo khong ka do to ko mating phutro ka do hai do manipur gi hai ji manipur ji hojik yam tension leiba phom moi na mi na ko smile de si aduna manipur gi hojik issue ji khara phajana government su nei na ga to sonda rai sabha gi board adigi sonda kari nupi sing da lapa crore chahum yang khane nupi la ahum khai da lising tara pp ni habedu amoi pocket gi pp bedau no ko sing ga do paisa ni ko mase sel group gi kutang tha da paisa sing da ba ya da ba amta ya sing da ba amta ya di lo sing ga da ni no mo thau ka ni ko imai ben moi na pp bedau na ga lan amogi lemna pp ba ningon chakong maya da khoi gi la ba imai don lan gi kano awa chai theng nang ma ya minung si ut ba pp ba sa da khom na ni myam se masi khadam mun na yeng bi ho di masi akoi paisa puru ba ji sing da ba ya roi no ma sing dong na khwang kwar ka doi ni hoi sel he gu gi khudang da pu ba paisa si sendoi khadang nemi aduga khadang tam sing ba gi chang khadang tappe hai bi wani adu sing da bi ya ro de paisa ne ba government paisa ne ba adu sida moi gi lei ba khoi gi lei ba khoi manipur government lei bi ba kambu sing da di moi gi paisa moi na nungsi gi minungsi lo ne pi paisa do to rei ne ba sum ba ara ga mayam se praja me sigi dum khomnari ba lekai mayam sida mapsi khuding da masigi gno tawri ba sigumba imai bel mayam da manipur gi nupi sing sida ikai khumna ba awa ma thaga thamga do la na miskai to gi culture ma la ga di akoi khuna si kamai chakot to no ba khuna ya ma gi sakdam ji nupi ga nganga tai hai ne ba akoi gi imai don jing du la re ba imai ben jing du da aisal si jing du da minungsi upi ri bini mo ngalo pi bi ne ha ga mai na ji gi lising tara bi da da sathi ba politics am to bi da na ko lekai kang khong ga sai na da pa men ta han da asi bu lo ga da lo da mo ne mi sel group se ko yaw da ga hai ba men ta han da ba ade hana le ba sel group mayam do aseng ba akoi gi manipur government gi ko akoi gi kari akoi gi manipur rural keno gi livelihood mission gi makha da di start to na ha le grab mayam je sigi sel group sing sina kamai to khre ba sida yoksel pi do ka mafam maram da khang da sum thamaga moi kharna political worker kharna to ga to mayam se masi su aran bane ba lan bane di pp ne bo honari da moi chathari ba tholong do chathari ba tholong do ni ko lal hai je adum ba mayam du na manipur da mayam gi nungai ningai we ba wakhal lol ama di moi da di leiti ha bi mai mai thamjani okay thank you very much thaga chari uza Zakiran da lak jage Zakiran ngasi gi topic si da wisdom hai ba wahai ma yauri kwa wisdom hai ba wahai si da ni oza asang ka sarna su ngasai sung thaja da ba gi mami ma khak hai thammi se hai di akoi gi iche Sharda gi mahaki leijari ba knowledge experience good judgment amadi sensible oiba decision making lobang hamgadra haibane ba adubu lairiba hojiki situation si da May 2023 gi tang ahum dagi hauraga till date ngasi phauba yengba matam dadi BJP gi iche Sharda khakta natana lairiba BJP gi karyakata singsida wisdom jidi ama phau yaudre habase haiman ba thokla roi haidana khalle aduna handaki Rajya Shaba gi sitsigi matang sida makhoina kari gumba amata tawrakani habagi thajaba se laitrabanina miyamna yamna open secret haigadra akhoina khangi je only makhoi da entitled tawba sing makhoina phangadaba benefit sing adagi office ki expenses allowance
ꯑꯗꯨꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯤꯔꯟꯅ ꯍꯥꯏꯕ MPLAD ꯒꯤ ꯐꯟ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯃꯝꯒꯤ 5 crore ꯐꯪꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯦꯟꯇꯥꯏꯇꯜꯃꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤ ꯅꯠꯇꯅ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯁꯨꯗꯗꯤ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕꯁꯦ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ because of high command ꯒꯤ culture ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯤꯔꯟ ꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯃꯥꯅ ꯊꯝꯖꯈꯤꯕꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯣꯖꯥꯒ ꯆꯪꯉ ꯈꯔ ꯑꯃ ꯊꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯔꯤꯁꯤꯅ politics is not a game but it's an honest business and high and politics is too serious matter to be left to the politician high swaidanebko adubu aikoina hojik khang tamne ma si aikoigi India ki constitution na traga aikoigi rule of person conduct business na every assembly ki legislative sing gi matung ina aitare karigumba misconduct na traga karigumba kenogi head speech sing mayam torgu matamda mokogi lokhum thoku mokoida action sing magi privilege solokpa na traga na contempt ki power adagi only magi karin keno dugi tamta kenogi keno session dugi suspension tawbi abagi port adu mayam ama adum layeba itself magi assembly masana dil tawbi abra da ya na layne bako adu masi keno article 194 clause to the constitution of India adugi matungina adum yaba lay aduna ngasagi magi free speech amadi lay aduga article 194 clause to the constitution of India na pi keno assembly manung duda magi house manung do taragadi magi free speech protection inside the house enam lay adubu madugi action for misconduct outside the house to ni kainu je hai se head speech that misconduct happen outside the assembly madu pot oi tagi ziket maina dil to bi hai ba pot to lay bani adubu sigi magi disciplinary action sing man lokot pe ana lay ba adagi magi punishment pi ba ya ba sing do ko na pi di hai ba pot gi jinu ai ta ba pen da ba myam ne ba hainari se ko aduna madugi MLA sing dugi mathakta ikoi action amata taken up action magi report sing amata lay gi da potuna maram warakanda hojiki magi constitutional limiting di laigani laiba taragos lokopom topol laude taude haibagi potune bosi laise adu Rajya Shaba gi MP amoina chatpa taragadi state ki interest ta magi represent torga chaliba potnina state tu gi issue sing magi state ta kari effect tole adu national level bok to kari oibi haiba ani ngai mang tam gi pot sing man pukhalakadra adu ga ngai gi federal balance ama man protect tor thambang ngamgadra haiba potune bosi acho wang lai diko state ki pot adu ga state ki powers mana defend to we center no overstep tokselapa taragadi haiba pot yauri ne ba Rajya Shaba gi keno singje yam chaw pot ne ba adugi pot sing dor hojik te khodi state na dum interfere toroga maji overtake torga chatle haiba pot gi example haibu still now ikoi president rules si laitre madu abrogate tawgre haiba taraga su ngasai gi proclamation nama president of India na ngasai gi constitution gi article 356 clause 2 gi matungina proclamation nama thu kan de khoi jing asi tha mari mu phara manen khale hojik keno lai se ko si smile lai gre haiba taraga su madugi overstep toksel ko mayam ama ngak tokpa yai haiba je Rajya Shaba gi achowa responsibility kram ko fix taw leibse ko tawdi ude haiba pot ne ngasi ko thamjari ne ko aduna madugi potu uji article 355 se still adum hingaga laigani hena ko na madu laiti haiba taraga sunu dum haisi ne ba madugi lainam gi maram machak mayam to wan keno mayam da nei na gre aduna even makoi uji Rajya Shaba gi hek MP oigiba kangu khudimak se makoi de power makoi lai debate tawi ai central gi sponsor scheme mayam laiba fund thadaiba adagi khogi kano law mayam state ki matang do budget ki kangde ngai khoi na haije ki pot mayam do chigi mayam se laibani na khoi chigi mayam se tarukadra da taw idra mamang do hujibok laiba sing da di khoi u de haiba potuna ngai gi pen da sing do haina bane ba ada state represent da udu potuna ngai gi khoi gi thoiba internal conflict have the ideological differences adago leadership ki magi struggle mayam policy ki dispute tholaiba pot mayam sing resources ki matang kangde to pot mayam da khoi ngai si laiba internal conflict ki matang do di ngai gi divisional disagreement sing hai tare ko adu mayam da power struggle adu madugi pot mayam sing koina naina bagi loiba na do ngasi su adum ngarang ahing da kai na khoi gi kano da kangpu pi gi kano amada su khoi sumaina moi mi ahum sire yum teret mai thadu adum hai sine aduna haujik se ang level da adu si pot mayam sing je kayam amu khatan sing ko khangam ponte aduna si gi pot mayam sing si amu som da community amna thola kana madu khoi na ti haiba community amna moi ne taishan bai pot adum tori potri kana no dum oi do dum laidau leiraba pot ne ba ko adu even home minister gi statement amada su ngasi dum tai madugi chapchana ngasi numit humni habra ni habra kanom pi gi mana ko si manung de ko smai tawgani
khangani hai pot ama adu koi yam sange matam singje koi ngai ri singa sibu phangde aduna ta sengna haragadi koi na politics is the art of possible ka hai je koi manipur di thoina usu udre aru koi gi leaders ki matang da koi he must be a servant not a master ka hai je willing to lay down his life for the people he leads and hai pot koi gi mk gandhi na haram mani sibu diko aru gi pot mayam da koi nga sining jang ya duna koi sidadi koi gi leadership se mai nga sagi aina leader ni aina head ni ai politician mp ni mla ni minister ni harakanda only magi flag post title phangba magi security phangba dong dong chakreba aduna koi na hek ningsing the leadership is not about a title or a designation, it is about the impact, influence and inspiration hai pot se koi swai da di kya ude aduna si udru potu uba phangningi aruga ta sengna haragadi huji even ekoina Rajya Shaba gi magi ngasai gi koi mangi round tham jigi hanjan jaroi ge magi mangona laiba powers function constitution amendments duties responsibilities mayam singdo ketang mamang da hogyono oraga su pusalaga thabok oina pangthok to pami natana koi swai da dum every sabi thaga dum chatpa lengba chongba jagoi chaba gi pot lairaga ngasi uriba manipur gi context pusalaga national gi party gi leaders sing na state ki ka instruction torokpa natraga pirakpa makoi gi oiba pot mayam sing do dum madu as it is in toto da dum ngasai moina follow toroga chatpa manba masage ba on magi kaino amata pangthok chabang ngam nan leiba dong leiba pot se masidi mana kai gumba praja miyam gi potlum mayam amasi kokthong naraga puraga chatlani hana chatkadawgi oiba taragadi tasengna madu leadership gi chapchaba magi lobhum thokpa magi role responsibility leadership plus ma elected oina parliamentary na moina Rajya Shaba gi khwaidagi top most phamaga leiba lawmaker legislature moina ko lawmaking kanogi manungda part yaurobani na madu not only for the state of Manipur whole India gi nation gi oina yaurokadoi baneba aduna adugi potu khangna chatlambiba pami aduna even magi jaga singda magi power sing exercise to wayana PU sing exercise to wangam da hai base mokoi masa masa gi ai yor so isa gi weakness ni ko weakness sing dugi magi past mistakes sing dugi lesson na mo ra ka han tare future gi sing gi pot kitang yeng biraga chatpudu mathau tai na is mai tamsaki okay thank you very much thagachari Kiran loshilapodai oza sangka sarda laksage oza sangka sa oza sangna phongdok pipa statement gi matungina aduki matik hojik lairiba khogi BJP lenga ki representative sing makhoina tawriba thabak thawrom khudingmak sida oza sang khaktana te pendri mi pong khudingmak pendre adubu oza sang chahi ahum hena khogi thoiba conflict maitai ga kuki ga khak thoambadagi kuki ga naga ga kuki ga tangkhul ga sumaina ka haidi chain of reaction fusion reaction ka dagi khogi community gi ka haini conflict ama oina lai se masigi warwishin ama purak pangamdri se oza asangi motamasi akogi kai haini koi manipur si india gi federal structure da yaurubana oidoribra natragana akogi legislature sing sida makoi se political will laitabana oidoribra natragana akogi hairiba akogi indian political experience sing siga akogi manipur gi political experience sing siga makoi gi marak sida kari difference kena balai basina maram oirakanda hairiba ngasi phauba chahi ahum helaba aidi conflict sigi solution se ngasi phauba makhoina makhong makhut pullaga leibadauna leiriba se sigi ko se aina hojik panjariba singchida oja asangi mota kharamakti yawi haina khanbibra natragana makhoisi khoigi government India government sida akhoigi laiba legislature singchina lobby toba sung hai haitaba haibdu oirabro kamai to bajano ja sangkasar kamai tamini hiya khoigi hojil lairiba kaino sidi political will ra yaudaba ko haina haibasu yare aduga akhoi politician singse hojil lairiba singse diplomacy leite aduga yam thona leina ko lepa ki tamak haina patriotic oina leite madu leiba ngamdabadu factor mayam lei maramdi madugi oirak ningai parja gi leader gi MLA ma oiningai honarak pa matamda asai party gi kaino da oina chaklaga oirakhibane haba adude gi ne ba pangal thopa ngamdabase the sengna parjana kendarna mayam support tawraga ai si tawninge adu si tawhonbana phagani haiba lomda leplaga ngasi oiramba taradi mi budi lairi lesu haite haiba nateba
akhang ai ba lari la shu hai ba mayam di yauri ba yauru su ngasai ai vote kaninge ai MLA wai da ba ya de hai do na party achau bu du da changlu re party to ba changlu da party di ki paisa khara phangani adu tawrani adu ki party da ai yauru pamba pamda ba party ki philosophy concept madu ngoi na ka thong laga ai party si da yauru de vote ka gani hai ba ki vote kaningai ki kakta madu da concentrate tawra chakre ba aina praja da sheba tawdaba aina MLA wairaga tawdaba aigi area aigi vision aigi plan kari no haibasidi akhoi madudi madurom da chattare ba asi akhoi na manipur gi leader oige oininge aisidi akhoi di vision amal leiraga akhoi di laubane haibo wa ne ba haibo lakpa MLA mayam sidi madu loi na nakhaina thamkhre ba madu mong amada back da thamle hairaga number 1 da kri focus tobra hairaga ai BJP ticket phanga loire haina chalame ba mamangda hojik bidi changes khra la kone na ai wakhanda mathang gi de BJP ticket che yamna kriyasara tanaga da ba hana kumna tanaga da bidi thoka da bidi mandre mamangda di am tanara me ba ko hojik ti paisa pira ga tanari bene ko paisa pira ga ticket che lawnari bene ko ado handak ti ticket che tanaga da ba mi si yam ga da mande ado bo party BJP sin asnang ne ponong da ticket pi ki haina yum da thiraga da su male ai gi ko ado ko praja na phap tar di praja na phap ta da na ga sai sen da chakra di badu di amu khang dare ado hoje ki leri bo phibam da di akhoi na ticket tu taning ai di leitre ha ba ado bo mamang da di ticket se tanaraga ai BJP ki ticket phangla di yare ai kare maram di ai party ruling ni BJP party achopani party na paisa pirakani ado ai tawga du karani haiba mongda loi na election se chang bane ba ai manipur gi masi chumthoke lo masi semge ado sidi ai lawromge masi di khatang chumtholomge haiba gi wakhan da changla pa mi se ya yam de ba madu da changla pa du da mu MLA yam da ba masing sida MLA sida division ani hum le ya yengo kare akhoi se yam na luba ma da adu gi mamang da ai kai nongai ba ma kha ha hoge adu lak tringe da jikti BJP su aman su leitre da powerful che manipur da powerful oiba party kalup haite kalup team di cookie oire hoi MLA oni re de cookie da hoji support obu tai ko ai da hai se aseng bane ai example proof pi ge likte ai asa jan nando na hai du chumi ba hoji ki chief minister su kana gi khut lai cookie gi khut lai cookie na ma oiba ya hai ba mi du na oira kani ma oiba ya halo hai du de suai oiba ya roi aduna MP du ma ya haraga de adu min MP oirakani adu proof pi ge 24 da khoi gi lok sabha khoi gi outer gi da ko khoi gi alfred yes ma cookie na support obo sina adum MP oiki MP ko ruling ne ko BJP si ruling ne aduga NPF se ching da ruling ne ko am chawba ba MLA mayam lai ri bine NPF ka BJP alliance tawraga BJP gi candidate thakat da bane ko ching da yes thakat da bane ko yego ngakpi adu BJP su thakat pa NPF su thakat laga e candidate yam ba gi ma na ngam khre ha ri phajaba ani mak pulaga thenari bane ko adu bu cookie gi power na alfred na cookie gi support lo bode gi cookie na support over mi do na MP oi kheba ngasi adum lai re ko adu na sai gi former chief minister se ma na sem oi be ya roi ha be se cookie gi kaino logic ne ha ba natra adum dum oi han kheba adu ta kheba pia la ka da ne se moi gi thabak ne ba pia la kheba amukam pia thamla kanda government sem ga da bani ha ba kanda moi gi dima ai hai thoning dere adu de government sem la de akhoi support tawgani akhoi da CP ra de oigani ha ba gi pot tu tara ya ba mamang da deputy sem ani leiram de ko hantak ti leirai ko adu pot tu adu ga hoji gi sem oi ri ba se kana na su sem oigani na thajaram de ko chena hai ge adu नखो अदुदी कनाना सेम ओइरदी यागनी है का मानो ओइरदी अखोय सपोर्ट तोगनी हायरम गनी अब से लॉजिक ने याद देब को पोतु तारे होजे के टिकट पिरप पसु अदु मंगाय को सुमाय तारक पुति की हाइया क्वाइटी की लुबदी होजे आई एमपी ओइनी रदी आइसु कुकी की तुंग इन बतारे कुकी ना हाइबा हाइबा दो तब तारे को कुकी ना हाइबा हाइबा इलगा आइसु तुम होजेक्ति ओइ बतारे लो ओजान नंदो खोय खोय से सेम ओइनी रदी होजे दी कुकी दा खोय से lobby to putare sa segbo wane manipur se loire that means ngasai na have dun akhwa ki polity naga ki maite ki polity san sing MLA sing political will leitre have ne aba adumai na po se lakpane aduna hojik madu lakpu kanda aduna hojik manipur da
masih oja primanana na hai di yamna phajagani ai hai budi kya no aite wa do dakra ta tawra ai ta haning ngode no aite kuki yaw da koi kari mata tawba ngamdre hojik ti manipur je asa koina center hai je center se kana injection pi bano kuki na ni ado center ka cookies amata ni ado power leidro ado without cookies in manipur ko we cannot do anything sida wa loire ado hojik politician leiri ba me amse kari mata power leitre hai na bon long na bo wacha warang lang bane MLA mayam se kari mata center ga chalaga takpa ngamdre hai ba ngamdre hojik se yengo MLA minister expand tawde kari mata MLA mo khonthokte ko hojik ki election se lai kari mata opinion phonthokte oda mi kuni hojik release tawdri base naga ki taruk Kuki ki 14 mi kun mang ba hai se mi kun release to the vai se se arai ba thabaro adu MLA kanamata sida voice p de tumi na tum lai nei ka ai di phat ta de ko tumi na tum lai adu ga yamna akoi se good student na hai ga dori bra sida lai re hoi lai bak chi budi 22 the election se tawroga kare 23 the iran se lakhre da po hobudi ki hoji problem se kri no BJP ki party na ruling way BJP ki munungda kari thoe CM munabagi adu tanabagi haina group ani hum thokre tatra group ani hum thokre madugi mahaine wangsi mina advantage law ri se yaningdabra unity oina level de BJP kunthra leibado ma leader oibe yadre hardi BJP ki munungda phajana level ga amadum singthona adu su tawde ko amuka phare adu da yadaba Mr. Homba da choba da yadaba oiradi mabu yabra haraga mabu su yade ahum thokre group ahum thoeba matamada akhoi ge former CM da masi yadre haibu kanda madu gi rest tobse amakha oiradi lairam ga dabane ba ai ni yengba da group ani ahum thoeba akhoi adu gi political will len kama haidabano mamasana ai politician se kari gi tamak no aina khangdre aduna takpudi ai khoi gi politician karariba mayam se lebaki da luna khande ba magi yamna selfish oiba personal agenda ama magi kariaba gain tawninga benefit ki ama yauri ba madu thabak na ulle ba da same na lebaki khanba oi tarade amaga ama thokat pi pham thoi kopin thoi pun pham thoi ba maramdi yamna 2023 ki third May ki hona manipur da yamna aruba issue se lakhre ba lebaki issue ne se phaki tawna le hojik ti yango external aggression haina ri tamna hojik ti cookie se na kariya sera occupation se invasion se tawbo hore ba basi hai kanda ma punga nga hairam ngene ba tamna occupation tawkhre more da naga maite changba yadre totally chahi hum pharabne go chula chambu da maite chappa yadaba chahi mari pharabne go kapupi lamba yadaba se chahi mari pharab hojik naga mu hore go chahi kya chahi tara shurak pa kanda de akhoi se separate tadra migi police se tadro here no mi di tabna occupation tawre tabna invasion tawbo hore khunmayam tasale adu tawre handak sida akhoi gi census tawbo yaroi ka ha mi gi mafam da census tawri adu separate tadra akhoi sida chappa yade na police na thimni moi da de free the gun paira ga chali adu de separate administration do leitra ai khanje ba administration ani shudra hoja nando hoku ching the cookie militant area da cookie area da free the no way paira ga chappa kanamata police na akhoi gi india security na tawde to aduga swai di tawe naga ku adu di administration se ani thokna chalaidri bro haiba si karino bo adu meeting ase yang policy phajana akhoi ki politician singina political will leider bagi unity leiba ngamda bane unity leiba oi batara di akhoi leiba ki ne ai nangi noi da thamthok rese leiba ki oina amata oina lepsi haina mesi maite ki MLA kunthra khata taradu thokrasu ko party da mi kunthra lebla mobo do naga sing se puncha lebla bata kanana center na amisha na narendra modi na kari haiba ngamda be sidi lo ne sidi magi BJP ki party ki lo nate india ki apun be ki lo ne lo se akhoi ki modi na semba nate modi na eta king ki ningthau ki type ta prime minister ore haida na chief minister MLA do mana kahan banate MP do mana kahan banate lo amal laye
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯚꯣꯠ ꯄꯤꯔꯒ ꯀꯥꯍꯟꯕꯅꯤ ꯍꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅꯦ ꯍꯥꯏꯅ election ꯇꯧꯗꯕꯤꯗ ꯃꯥꯅ ꯁꯦꯂꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯃꯥꯅ ꯆꯠꯂꯣ ꯉꯥꯡꯂꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗ ꯆꯠꯄꯗꯨꯅ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ MLA 40 ꯁꯤꯅ or 50 sina ko amata waina lepa kada Prime Minister Narendra Modi karisu tawbu ngamoyaba tathona hai ge ba Amit Shah na karisu tawbu ngamoyaba phare na adu tawradi no akhoi di lepa ki tam lep kani akhoi party da tawlu su toke haina lepo na adu da kari taw ge manipur sibu India na akhoi ge central government na highway inaradi manipur lepak se later hai ba kadai da yauge adu later hai na kibro ahoi India da yauro hai da na chahi kaya struggle tawra banatro adu di karino ba khoi se adu hari ba issue nation na ri mayam se MLA gi kok ta kalama ta chang de ba moi di hojik ki kari tawre hojik ki election taw da se tha taru tare khal ta ngai re hojik ki election da pra kok se tha da khare ba paisa gra de sat kani do mi kawai khom gani hai bolom da chakre ba som da di lebag issue di loidri ba som da di normal gi mi di separate administration se tapna chang se le ba si ina nak pa si gi nang ge cycle se pangkai de ge kya la pan ne ojan nando kilometer la chama gi wan te it is about 20-30 kilometer but cycle forward da hojik naga changbang amde maite changbang amde ikai dro maite naga to hojik government pali bdo swai de hwisel fit khongba security puro chapodo si cycle changbang amde ikai dro loire akhol le aduna separate administration haibse hot separate di declare tawdri but administration di ani oina chalai khre aba so this is very danger now akhoi di adu gi kok ta aduna akhoi punsalo MLM punsalo haibdo moi gi MLA tara di intact do le aba hoji kadai the differences lege yes hoji kampopi ki MLA akhoi gi honorable deputy sen nen chana tawthokpo mayam da kuki gi MLA kana yeke kana su yekte against tawde akhoi na ubada akhoi gi di yes akhoi gi di yengbiro to akhoi gi di yengbiro agakpa ne akhoi le bak se hia adu nang sai na loire haibedo aduna hojikti akhoi su mathang da vote ka ni radi mantri wai ni radi hojikti maite gi naga gi tokla se kuki da support tawro se akhoi su kuki da hojikti maru saba hawrage kuki na full support tawradi akhoi MLA ka gani kuki na full support tawradi akhoi soida na MLA ka gani nate ai da hari challenge ni ko sera na mu loga ma se challenge wa ne adu natradi akhoi yadre mi hoji yadre adu yengo hayeng khra le lange ko pr thamge su kuki khut le gani amulo thokne ma khut le gani adu chief minister mathang da singge har so moi khut le rani ko hoji domaina sana khre adu hoji yengo mi taruk tu hoji bobo thadok pang ngam da base moina thadok khi gnu haibagi ni haina ta ya ba nagadi nahan thadok ke na tori sidi ko praja ne nagagi taruk tu thadok tredi moi taramari pbr haibu wani yamna yengo adu da hoji yengo tawriba kholiba mayam se adu ga ngasai kuki na taba mafam da de sibai pit thana thamgane ngak selaga nagagi maite gi taba mafam da na katus phobu pura chap yadre ba tale ba phare ba se tawriba adu na lepak se yamna onna tena ba da lakhre sida akhoi swai da ai chief minister ni ai government puri bini haina chapangam liba haibangam liba sisu angak pa mane ai di manipur da government laitre government si cookie gi khut lai haibada haiman ba tholo haina ai dwain thamjage okay thank you very much thagachari amngai jai ngasigi bukachari ba topic asida tongan ba panelist ahumna isa ge ba warol kya ma thambiduna makhan bibagi da makta panelist ahum makpu Norris window gi mai kei dagi han thagat pa phongdok chari loisilakpada tentak pa warol amakhatang thamjage ngasai akhoi ngasi bochari ba topic siga mari leine na oza asang kasar na ngasai akhoi gi ichema Sharda na thami ba statement si thabak oina onthor oi haibasi oza asang khaktagi statement na te masi miam na BJP gi any karya katas natraga BJP gi any legislature da habidi thajaba faith trust si sunglai laitre baduna maram urakanda oza sangka sarna yamna boldly mahangna hariba statement je thabak oina tawra agadi betting phoba paisa gi betting phoba tawi adubu nakalamaronda oza sangka sarna thammi basi oza sangka sarsi BJP gi iche masardana aran bata hanbioba
हाइरिबा स्टेटमेंट से थबक ओइन ओंथोक पिरोबा मसिनी मियामगी अपाम्बसे अदुना हौजिक्सी लैरिबा खोगी सिचुएशन सी नोमा नोमगी अनवांटेड ऑफ खोगी इंसिडेंट सी सीरीज ऑफ अनवांटेड इंसिडेंट से थोए थोगसु मसिगी खोगी लेंगाक्सने लौगदबा रेस्पॉन्सिबिलिटी चपचाना लौगदबा अदुगा कुकीगिना लो अमा मैतैगी नगागी तांखुलगिना लो अमा हाना चिंगीदा लो अमा अदुगा तमगीदा लो अमा हाइरंबदो हौजिकना नगागी मैतैगी तांखुलगी लो अमा कुकीगिना लो अमा लेबगी यामना मयेक लाब मानबा खोगी ममी मखक तारकबा मसी हाइरिबा खोगी मतम मतमगी ओइबा अखोगी लेंगाकनसु लौभम थोकपा रेस्पॉन्सिबिलिटी से हौजिक फौबा लौरक्तबना मियामना बीजेपी की डबल इंजिन की लेंगाक से मियामना थाजदबनी अदुमकपु हौजिकसु अखोई नुंतीगी तोंगान तोंगान बे इशू दा अखोई से खना नैनरी अदुमकपु लैरिबसे एवरीथिंग कनागी मकुत्त लैगे हाकंदा अखोगी लेमेन अखोई गुंबा चही मंगागी राइट से अखोइना वोट पीरगा थादरिबा अखोगी खुद पुनमक लई अदुना मणिपुर की मराइबक सी लाकदोरिबा 2027 की इलेक्शन सिना मणिपुर की मराइबक लेपकदोरिबनी अदुना हजिक थोइबनी मणिपुर की इशू सिंगसिदा अखोगी लैरिबा बीजेपी की लैरिबा अखोगी एमएलए सिंह की मंडल की चेलिबा अखोगी मागी नियर एंड देयर वन हाइतारे सिसु मागी खुदोंग चाबा खरा फंगबना मरम ओरकांदा अदुमक हजिक सी अखोगी लेबाक की लैरिबा इशू सिदगी नाथैरकांदा इलेक्शन की अचौब वेब अमा सागतपसे अदुमक उई मसिगी फिबम से अदुमक लैरगदी मणिपुर की लेप लाकदोरिबा इलेक्शन सिदा अखोगी मणिपुर की मराइबक से अदुमक थिहौरकांदा लैरिबा अखोगी यलहौमी सिंसी सुंगसोई सोइदना लुपखिबा मुतखिबा हाइबदो अदुमक ओइगनी अदुना अखोगी वोटर्स सिंग लेमेन सिंग ना अखोगी चही मंगागी राइट सी अखोइना कनम्बा मिरेपता करम मिखल से करम मिरेपता अखोइना मणिपुर की इंटरेस्ट मियाम की यलहौमी की इंटरेस्ट अखोगी स्टेट की इंटरेस्ट थबक तौरकदबा दुदा अखोइना येंकांदा अखोगी मणिपुर से अंतंग कन्मिनसी हाबा वारोल से थमजब लोइनेना ngasi ge onedi mieng tabiyo khwai punam ki mafam dagi kainena baya thang nijari till then take care stay safe and good night लाबा जुनगी तारीख निपान खौकाब निमित असida इरंदम मणिपुर असिबु कन्ननबा एनआरसी अपडेट तौगदबनी हाइबगी वखललोंदा मयामगी ओइबा खुंचकमा सुंजरी हाइबा वजन असida मियाम पुनमक मसरु याबिबुना सिगुम खुंचक सिगु लेपाक दमकनी खलगा सरु याबिनबा मिचिंगरी चलसी लावगी होगा के संपाद फाउना संपाद की ओनी का होनी का दिन लगापा दिन हुआ है फाउ का जुला है on sponsor चमेली इरंदम असमु कन्ना पुहना बदा अदोम की सरुप चावले यावी खंबीदना तक्सिन कोंचत असिबु सोइदना सरुप यामी मियामी कोंचत अमा चतपा सिदा मिपु खुदिमुना सरुप यामीदना माई पाखनबगी अचोक थोदा नबी आइसु सरुप याजनी Sparkle Educational Service की Career Counselor की Female अमसुंग Male की ahangba post ani kauri Educational Qualification MBA loiba oigadabani Fresher अमसुंग Experience leiraba miyoisingna apply taubiba yagani Hena akupa marol ki damak 7005 063196 natragana 9366230077 da contact tawiro natragana aikogi office Sparkle Educational Service, 2nd floor, Northeast Window TV Building, Hata, New Tikon Road, Imphal East, Manipur, Lengsin Bira. Admission open. National Institute of Electronics and Information Technology, Nalit Imphal-gi, tongan ba course singi admission haujari, chahi amagi PGDCA, chahi anigi MCA, MTech AI and ML, MSc IT, MSc Bioinformatics yauna, 2026-2027 session gidamak, chahi marigi, BCA, BSc Computer Science, BTech, AI and ML, amasung chahi ahungi Diploma Engineering da, ming chananaba, registration toba yaragani, PG
PGDCA MCA MTech AI and ML MSc IT MSc Bioinformatics ki oina registration tobagi aroiba numit lakliba June gi tarik 12 ni entrance test na June gi tarik 13 ta phangthokani BCA BSc Computer Science BTech AI and ML gi registration tobagi aroiba numit na Megi tang kunni entrance test na Megi tarik 13 da phangthokani nupa macha amasung nupi masagi hostel gi khudong chabasu pijari SC amasung ST mahiroi singi tuition fee free oijagani pijari ba QR code asida scan tawraga online registration tawbasu yagani akupa maru gidamak mobile number 8132062261 natragana 7005106072 da call tawbiraktuna khangbiba yagani Haksan Panatamgi Hairabadi, Iram the Masimakta the Laiba, Kwaidigi Paraba Hospital Singi Manunda Ama Oiba, Babina Hospital Lizari. Mapamasida, Tazabayarabamadi, Seliam Changana, Specialty Kunhen Badana Lying Badi Kudong Chaba Pizari. Pediatrics, Cardiology, Cosmetic Surgery Amadi, Specialty Makal Maka Kayada, Aikogi Specialist Singna, Marik Chumna, Kawai Hakchang Yauna Lying Zari. Aduna, State Wangada Mokari Chalugani, Aikogi Manipur Hojiti, Awang Bataki, Healthcare from Labada. Matam Mangan Biraganu, Sel Henatingan Biraganu, Aikogi Specialist Singdagi, Malengi Apabathaki Lying Patapiyum Pam Oiba, Service Lobiu. Babina Hospital, where hope meets compassion. Akupamarol Gidamag, Babina Hospital, Saziwa Gel Road, Kabay Soy Impal Istaleng Sinbirau. Natraga, Aikogi phone number 6909390666 ta call to Birau. Northeast Window Mining Tabiriba Mayam Punamakpu Taramda Okchari Hauzik Mapalamgi Tabaki Pau Pijari Ahanbada Atubagi Oina Dubai Warehouse Worker gi Tabak Gauri Hairiba Tabak Asi apply to Biningba Miyosina presentable and good communication skill Leibatanatana Masagi Chahi Kunmatoi Dagina Kuntrataret Paubada Leiba Oibigadabani Hairiba Tabak Asigi Pizariba Kudong Chabasing Adudi Per day 12 hours duty hours oijagani. Per week ta 6 days duty oijagani. 2 years work visa pijagani. Loinana accommodation and transportation pija batanatana. Medical and insurance su pijagani. Hairiba thabak asigi thagi oiba salary lising kuntaretagi haujagani. Ani subada United Arab Emirates ke driver gi thabak kauri. Hairiba thabak asi apply to winingba miyosingna Indian car license ka loinana Gulf ki license leiba oigadabani amasung basic English communication leigadabani Hairiba thabak asigi Indian license paibiba miyoisingi thagi oiba salary di lising yankhaidagi haujagani Gulf license paiba miyoisingi thagi oiba salary lising yankhai mangadagi haujagani ahum subada Beharan Water Park ki female retail staff tara kauri Hairiba thabak asi apply to biningba miyoisingna retail experience leibaga loinana Yamdrabada 165 cm ki changda wangba oibigadabani thabak asi tauba miyoisingna piriba khudong chaba sing adudi accommodation transportation aduga duty meal su pizagani hairiba thabak asi thagi oiba salary lising mawdra taretagi